There you go. Tu na sium tigin, every Thanksgiving na sium, siya luman. Baga. Lumalap na yurumbe. Sala na muna po lumalam singkat. Di mo ulas kayo. Tigin foslo kung musyengan liengen na siya siguro may ko fosing alal course. Na we siyem sapta siya fosing alal course. Singalit course. Wana ka din foslo handa ka na fahk ka din fakulon singkat ke. Be thankful in mana kayo. Matagangan. Kao. Nara, ngan we komin kaksakin kat, we may klas ko sayang kaksakin kat ke pel singila. Kat si peta ka na ke Thanksgiving ke yang na foslo nga in fact mo, be thankful and grateful every day of our life, Kaya mga katliye mo, akpo kifin shakshin na kat mo ulgun mo siya nga, matlalalfong. Jesus sacrificed on the cross, ushe Thanksgiving siya. Nangali mo pa na ushe met matasum dikian Europe na American talta ko when in Belgium persecute met Christian nga no dal kain kunen tako soka kan sa chelojin me matawin aflat kat freely worship the Lord. Nara li mole when in fact mo macho vukata the second year of them being in the United States. Particularly in Massachusetts, if you buy some local. Matlamal luwag 50, approximately 50 some people survived to the following year. Naro, tal esta Belgian dedicate na singkat in fakulomal proy kaksakinkat. They were being thankful, grateful. Na ipapa na nasikom ke foslo kumisyengan. Na akala mo locals ngan Native Americans kan taga uche Finison, uche Turkey, talala kafasingan manan bangan narang ali mo kung tigini siya toy ni utik tumdangan mo Turkey bangan natin mas makadash kam singan every Thanksgiving na sin matlas makaiwa ko siya tingin teskal kat kilo malap ke akwa kulan na lang kat ma taga na siya family day in remind us la wala na makadil siya na siya kaya Moul-John na kayo mga hinagadin set aside rela commit na siya ka Infacl malap lan na kayo tawanangan mo Lincoln Eldarela official date siya na kaya last Thursday of November even by wanan il dedicate lane siya Infacl akilin masikyakan Naromi siya pangan every Thanksgiving yo nani kena banangan the same thing dahil set aside in fakulon singkat. Apa nakadarang kusangan ministry tigin treskal kat taga fishing market langan bangan kat fakulon singkat ke malnon sislen na kayo wange yok na ma akfasyak le fin shakshin kat mat kulu kingin kat mat lalalfung ikema takakwo kikel chijas nganin ela makuluklasyo kadin is Moul-John. Siya ka in fact wo masingan pa the beloved matamalutu chima disciple chima me this designation in fact the beloved one son kada taga na son sapta I course first Luhn na gesnyaw na we first ton nguli course na gatol nguli ya sapta singan lieta na si felas nam singan pangan me in Finland Cove in Moul. Rivers of living water. Tingin Belgian ake ispelan fakulomalap ka wala na market palakin. Ngausud pelakon fakpe. Me Thanksgiving makumito me kung palalom na ke Belgian kadin itigat fast na meto. Nangali tamtalyo wias kan patagangan. Fräulein siya Kenya. Akilin os pe happy Thanksgiving nangan. Na nasiwas na kayo siya pang topic ke background na happy Thanksgiving. Tingin treskal. Klomalap ngan wikom inakilin with wias matagange tigin bowling chef tamdal Kenya tamdal Shrek lain tamdal Shrek tamdal Fräulein Kefes. Klomalap happy Thanksgiving
kadale Ang ingani nawiyas pa mwet ngan tamalay. mwet Siyaw na las pa ngan. pangawoya kumtawagin siya uwamit tawagin Jerusalem met wasum na kelati Pwede Judea Jerusalem. Kulo. ang sibe pangamit wias nge Lambert Jackson tuwa benchum Jackson. Papalempot pa ngan. abelempo de Lunch kat kita kalawasan anafaklal lan mislipan na kadalen na ui engan kilin misingya digin mekil belange the Hey, champ tigin me kilangan. Happy Thanksgiving Wala. tamalay. Kaya nga, kate couple na misingi ki. Misingi pa sila yung kate makeup na ki meals na kayo makatmi siya. Kaya tamang liban. Me, sila na reseti fasting lo mabang eh. Kala wala. Ruth, Hey, Tamtal Root. Columbus, Georgia. Happy Thanksgiving na siya, Rafael. Tamalay juyangan pa. ay, kala malap ki. May tlash nga kayo taga-wikat siyang. Hey, Sila kuya siya bang eh. Pangan. Dahil, When nangan limon, matan na ito Rick Flau kusay pataga. hindi na. Throw line siya na, strike line siya na. Angen. Over pa lang eh. Damdalo Hey, pa. Tamtal, Thanksgiving, Happy Thanksgiving pa. Lonjin kat ki. Lonjim singing eh. Damdalo mo. LOL. Ay. Kilo malap ki aslos na kayo. Matsi uyak mga kaslabangan. Elpa aglen ko siya ki takalawasan. Angen. Lonjin kat ki. Mailusi nasyesh. Umni vaksilom nga narakade. Siya ko on my file na vaksilom nga na kumgulo ki. Siya sukunan. Muna. Alena ta anmodal tamalipan met kasang pala nga the locatias ko on nga ni kasta niya ada kana yena Thanksgiving Day ang alime ko slakpang tinen American 45. Wow. tinen ko siya siya ngalakan tawo nga nga som first siya wonin ni me ko uskia siya tarama ma ano kun pangan ma kafuya lagi ngamdak siya na paano nga rin kilensim singing kate fakkulo mo kayo na nasinkat kat wipetalik din kat ma esom akfalet ye feast of food ka shelter siya akong tika na lakalim ka tamang liban ni kikadita na kaya oye si masikyak na sinmetlak kumelem Milo somne in koye ate siya pa na pang na deliverance si ma udaga gesko siyam in kaksyagun dahil ko siya mitkalikos kaya likos ma tagay nakalim ye lakatil na nakarangan na talik na taling lailos aso ye pakafakweli penahen kaya kung siyam naman kaya James yes kalikos siya na kadina tala mana kaya watakain ka siya umi Amen. Nara Infacl malitiya menge kung siyam in military concept katapan tayong command center lala di mana kayo nara sima kami nengan kinala nga kum te ashken ma next week tari ang ali insial dahil kalye na pa yung fahk ni apata mali delara pe Africa nara kita ka siyam pelak mita si mga ingan kinala and merke in cut we trust ora katta kain mataki lusi makatash kemising in fact freely gospel singing kwamwet nanganan kala fanaka check nam tayen Japan lakan nga tash keme Buddha kamema hanikid tarakta plan lan kata woli plan la siya nagi at luti kaya ngat kat lala ke ay siya lamal mi kat fasit kos el tinganan naklong ngat lakom so ngayon kin lang akain we go ski Thanksgiving thing singa we matche we asnge na Mr. Liban nga juda formal ma
Kadin kan taka ilan plesika di kemelutu si mas misingenge. Kadet ka ke gospel John saptait kosta kadeli pe parallel na ke malutu si mataka pe kaya. Na kafinyam daw ke saptalam nga luwo ke me aisia kadin kan kapsa mga na ke. Na art pe masaya ma kamalipanel kal nga yak ke ma eleta ka usipe parallel la na ke malutu chinge. Mana nga te pasako ma ako yak lang ke prailash ke kal nga yak lash F1 taka na yerosh musing kadin kain sulpen akkay kat ke kaslan gat in ikasalen lasha mayan musing pasilen makate me enjoy our time with loved ones kat finde te kain bola dan physically the in prailasha kade kain masifan in prailasha anak is centurion jefak mo kung kwenta niyan singan pray mga lulafongi so masima nasayak sa iyo samram lakang ba asam si ki si makatanda kanakang winter king ki Thanksgiving day na kasensiyak kayo pasima makatmat nitiyan ala lieng naksensiyak kayo siya nga takanasin naliksinga siya sinekela lang ne mesiro kung sa poklas keneman nail man kun kulle masunan nangan siya na siya sinekela de nekela el tepe na ito na siya flen ram siya si pesiro sa poklas keneme Luis nila na ke pencil altal case in point malan ka katinin na kadinita na paigya nakita kang sil Ezekiel nakadesang na sila sham na kipel malfak na sila in mo manifestation ki mga sikya in lulafongi nara kingaw si sham singan in the ka wigat kashakat kaya na aspe mo tutisi ilara pa kisinsiyak kaya si sinsiyak kaya si nga pa machinga alana profess ito kay kaslan gata na luti talik siya nga tayo na ilsiyak lash kasinsiyak na talik siya nga ma sinsiyak siya pa na ilfakya na siya lilala apologies sila ako lang gagayin sinsiyak na kayo na ilsamram ki putin mustard kadito laftin mustard nga tausin longon malrelaunsi palimit papalyak kun naksinsiyak sila dalik siya siya matuti siya lang ko fakay man putin mustard nga el luti el si Vena el dena ito na top sila la pa lang anikun nga punayak nara kikatak ko mana kewa makataga kasinsiyak ke aushatem lausha kat finguf na tapok laga kunayak kate super na sumpray na sinkating kunayak ke na ifo ka nga siyam ke kasinsiyak kingaloen wala tam lipan na ke gospel jing John saptait kos na yoko alias kasinsiyak takanek insiyak pela komisaya na pa na masing ng tupukyak lagi malutising inma ngakum initala misaya singilte ana si public figure kamet kolyas misingi nanakalate ana naklakuma inma ngakumin mata nagimaswas pailan kata now having said that along siya wala lamalipan in Sudan na fahk every Thanksgiving na siya was ngay sila gi background na lasamtar na nga siya unskong ngan pain kos na kayo mga asan namlipan pangay kaya lagin weekest na wusi lumakom taga kaya na loko nagtala siya nga man kain rela masing ang background lamala nga kulang malap ke tikin treskal dagal kiye pasalin akyok ke penal line na yok special na ke show pang family time si pang
When I like a background, you might liang the go better na mwet na keik flight you got particular again Europe, the rail among and chicken act for the check him saying it na papa na got the gonna get much easier like if in section. We are thankful and grateful every day. Now more thankful machine benala share what the winning machine kafanya kama ako yak lang ito tapos ko makat ka sampram ngunya son sapta ikos first lo na kesinya we first to ikos na gaton ngulya pagka jata ka lieta na living water pagka sampram kinya mo na chef la siya mo na pat aga true ka chicken gat ke pela ka true ka chicken gat ke tin interest ka da ga la sampram singan na in one of the kadin nalik kya lim kala me coffin mo singa me rivers of living rivers in ina kadin sang nage proy kada ko flan kalim ke unless kad si bay shifta ke ngon man ka matching in ta ko na shaliya ke koto sin kad ta ko ash ke relationship la ke koto sin mai ta ko ke next week ne sem ta ke me December January February having bangan now December, January, February, they got the Shampram in church. Watching got the Israelites got the Israelites. Judah from Isaiah to the exile. Pakota siya katashkan. Unity makatashkan Talentine show. Ezekiel liye la kade Lord makanalan fa. Met ngayon for laulia. Taka na kya ko klala. Taka liye na kunokon siya na get Thanksgiving Day siya. Son sapta ikor fos luona ke singa we tolmoli kotna ke tolmoli atana pange mas mai sikele lie ta kai ke foundation lan temple sima ta ke sapta ngali kos ma ka ta ka te ya ka sik na nene ke lesson name 1 lesson name 2 lesson name 3 living water chi mai ta ka shasta sumna tetsi en na ke wa living water singa shun mangan molya pange shalla lapsing en na kayo dapat siya sila taga na get me kafasingan tana le replace ye tradition jingan siya na pokon ma elpa esang living water singan na sinmat na kayo may full audia wala alfuni. Now with that said kadin liki na ke pro siya magadara niya na nga Infacl na singkat nakanisid pantak ng non ko ipsima isus na kang non katching when a chisel fat na siya nikotimas kaya sapta tolu son sapta tolu fos tolu na kin megor ilakalim niya di ka na siya si vibay suste kang nan ka el tika nila na kito ko siya man ka jamnas di ka na kaya proyo kataga di kun proyan tikin law siya me ona tikun onan wana pa na kayo tikin na taga liki historical context we literary context may lead na kaya sapta ikos ng ataga na Arakata yan na first lo na kasi we first tongol ikot na tongol na kasi fa sila shmeng. With that kat kaksakin gat katsum na pro ke pelching na nas pressure ke yok ta we are na pro kat pro kapag alle shui kaksakin kum ke pelching len na kay wa kum we kat ina na be thankful and grateful. When no lay la no pa, you will never leave us nor forsake us. Umulay la na sin matalal na kayo. Katala shuy kaksakin ko. Kat kulang malap ke phone siya, kat kulang malap ke ikeklalan pel. Makomesi na siya kadin taga pa ako lang long. Kas mo long. Papa wangin na pa kat mo na kung kat mo jifan na lash kat si mamtain ka siya ngay tili mana kayo washin yung wangin na pa makain utla yung kumliye mana kayo kumliye siya skay siya ito lo makat kuflain aleta main kum siya na kum kat matali siya wangin oya kain wana kum main kum flekti di mana kayo ashin pong
Mun kumpara la mana ko ka sa fela ke ko lan. Siya falla na kadin akfala chain pen na kayo ke moul sing Infacl malla. Ke placings after placings mo kumeshin na siya. Yo na nagya Thanksgiving jima katliye na ke siya la hintuweni. Kakchakin kom ke wala na mga liye na ke Israel and America na ke oye ka na ma usyalos American Europe kat kalam ke na akwak pa na kumdige ke oret masaptalu kolom ma itakyang na sielos elos hindi la ko kumwela los impelmo bisenge papanan chat na katsya na kumtina ekle oye lo mo pa kumtagay mo la mat na kayo wak ke fellowship siya fall na nan shumon wena son mat kalan saplomin tuga kay kat kay siya kadinalle shui malalap ken kenek molds ko ma sonils mos la fahk when she fun to Jesus Christ el pan kenek in molds ko fun wena kalimia ke son singa la kus foson kos argat kis pelen si bana e partner sim ke pel singa kakshakin kom fakulo malap na sim ke main chu mo ka de palakan we show lash machine gat kulo ke show lash talik natas with kawak lash gat kulo malap ke may mungunash and matala short malash hoy na kayo placing singa na nas ka din right makun insang yakyo kito ko siya nung ke felching agad inalle esmat na ke o ye si makumikes na sil tigin treska kadin ako na ke takalan lame kadin de pat na ke felching agad talle proy ke click natas click force mukula matan natas na kayo wafinen ko siya mitlas ko siya gospel sing man sin mit na kayo wafela wana chon 360 na kalin ni the mission si mata ka focus na ke online ministry jingen man sin mit kusara gat pro ke taw ke mit plus kusara na lalal fungila kolum langkalang lom wi pem ton fel na ke wa fel ke belching katim pro ke tik natas ne pa hier tamash to gadin tu na kala ke gas mom liki mit plus at pro ke leaders slash na ke we show all those again government lush like a national, state, local, at proigelos. The was long in baus kat tikat kalan sa pimat klas ko siya. In the gage, o yan na gawa ma fakum ya gawan natin Jesus Christ. Kat hindi ko met. Kapag proibige church leaders slash we show lalos open. Masi mayok siya pay met. Katin matana room fahk remain as Christian proclaim gospel sing wana polilak kalimni wangin mile keta siyan insial amolyak lang Jesus Christ min pangin kenek sumay usye mon mapatpat na shish kayo makatadal na kaksakin kong fakulo malap na siyong papa sipa usye pelsi kadin tako ako lang long kas mong kadin esmak nakefaloklan when the tung Jesus Christ siya matlang was. Repel singre, the first na met, ngon lomin wikat, siya na siya kay siya mapayalom, swaswas lom, payong mo lom, katinli faithfulness lom na kaya walay lalong mo, elalal fungikom, ken kenigin langos kumakumusya, ito ka kaya, kas mo lom kaya gospel lalson, at true malap papa, at po ay kaksin kong kaya, mga na kayo, kaya ning Jesus siya matlang waskat pro. Amen. Amen. At kulang malap kaya po lang na kaya wala kadakan niya, ingin na tiging tres kalata ko. Kat sa ngunayin kaksaking God, nakataga, yaw siya, from lagway pa na context na kamalikiyo. Argibal siya nga tigin na ko. Tigin, ang kinam siya na long project, typing ko, kumta ko, kalmat lash, ileta ko, kitin pel na. Kailangan.
Ay, lumalap. Aksiyon kat ki once ko makatlip siya la. Ansil ba na A-spell pa Ginawa post. niyan, situation pa, tigin. As mo siya ko akal, lumalap. Mr. Kenchek, Kulo malap tamlay ka. 28 point. TJKJ lang ngayon in the Kulo house. malap. Happy Thanksgiving Lumalap. tamlay. Lo kita ka luman. Ngayon na, kada expect maasun peda ko yung role kipelsa. Lo tamlay kias luman. We kom yang tamlay Stinson Walker. Happy Thanksgiving. In Mashlon Thanksgiving, ang alimigos nga fahk mga we financier tala. Tamlay kaya luya beke. Well, tamlay bolin. Napana nga ra. Kung aliko siya kaan. Thanksgiving lash misingay pagastan kat. Kulo kias lo sa. Maasi matya sasya na sheshkat. Lawe mabakatanda. Kuki ke kain Belgium kabunin ni me. Kadin kaksikin kat kimangan. Mr. Liban, partner silong ba, tagangan, wibe, anakalimya. Kulo. Ilpa introduce ya, we akalimya na sikla, at quarterland Jesus sa Capernaum. Matsinga na nagya na, alin na arsana silki, kaslan gata, arangamta, alin na kofal ka na albelbas. Kulamalap ki arstumandamlel, but we are stuck kayo wangan, happy Thanksgiving. Nalinsang kula na sinkat, kimula siya, mapespes makatikan no ekla. Nga kalimila pangalain si kiyatari ma talikdan mata sinatas nga elme aw tolu ba kada ako Thanksgiving lash kiyatari. Nga sumin shock dan kiya ka ke tignistan ya. Dan kaya to si wana kiya nga aw singa luta po ki kiyatari ata na elda ka suga kin na sikla talik sinatas nga pakot ko tayo ni ki package claim ni الفرات اليالة نعم قلت ما تتغن شقلال كي at the same time nga sikla may plan lo man na sin قلت ما يلا dala sumne eyeline nga mamma sumne en sina mga sum unwiyak lang awi nga nga study ki hospital yan nga ki fatality lash kay wa met ko shriven yan nga hospital ye man di mga mo lashin urine god tasakta in akalimila, elsom immediately they're gonna class tumor si kisifer. Aba, edal got right to it. Masyak sinalik na jinaras nila. Kumsangeng dalalisi yan si fumis na masing liki. Na mga lalfungi kat.
Kung tiya me kastan kat nge Bible bugon ngolon coach nge ki katsike. Moul sa finite mata ngawila lalfungi. Lalfungi ki pakotin silan kat nge. Ay kaya bangan lensingan na misingi anakya dakkalemya lituel dena guarantee. Kate tala may sikyak. Kate tala kate multex, kate tala kate tamulitex nge. Dalitu kate tala kate tako enjoy era samsam lak tamulipan na pa. Treat this like your Sunday. Pero nakiwat iya sumpakanek pray kinta ka fahk ka nakikat papalikes la. Naraki gospel si matako kenge. Ikaya ka samsam kin naki met mawikatan. I was singing dalewrek makin. Uklime koshke masap singal lu ke buk samsam mata ke uleng mata. Uklime koshke samsam ke poetry ko kaslalmet mwet. The mekos ke bukin pala limekos nasmet pala flet akos. Na singal lu singan pa met pala shi. Na para kata ka samsam kanal ICI kaya ke met pala flet Ezekiel katsamsam kanal begatari. Taon lipan sila akay ke samsam kunya met pala shishike. Ifo ka kata pala shishike kata pala yo. Lucian pala ngan nakiyean. Itfo ko lamngol Israel palye takalon layman. Siya John el daga verify ke gospel sila nge. Na masima me daga nasishkya ka din tala mana kayo masyaman ya kioleng matang ini na in reveal kioleng sasya nara ki saflayen oleng matan kel malakai wangin met kade jud besang na si kunokon singe injud be palo for a certain period of time nara asyang fukosi tokol malakai takaniki oleng sasya that bound period of silence. Wangin machulpe. Itakyang pala na si. Na mamusilik ne. Pa John Baptist il woyakin mo siya. Ngafak mo John Baptist. When as John makadin iti ke Bible. The next fila was yung as gospel ako John pa siya. Na puksiye si man ke New Testament nga pukin be sakluk bugin istrishe fan na gyoleng sa asya pa orekma na puksinga jak na ikek ni misenge efo nga fa koinge mayen makumara mangara sak na simusyak kum sak panaklan sa pingena kader sak na liye kasi mga kumrake sisyen ka tekenyen powers ka falkes talbusik sinjengo ka so katatuye madanle elshim na ke pukne na akte pukse pa pesi matenel sham sisin mit palaf leda sham ne esili pangat chonji mataka ikesna ke revelation saptali me kosha siya ni kesta puklum na misenge na ke gospel a John about it ka focus ke misenge a John singe elsinalga John Mark pas mo sa gospel John Mark an pangan matchimorella anayin dissension shemet ma kung fin for fascias na kaya naas ma si kay rufleke matchinga shop then an sisi ki sisyen si ka rentals ko kamesi nara Paul Barnabas talman anayin mukukuyak si pel Michael John Mark the Barnabas singa faklang nga komen nandutut siya. El matsima el encourage. El pala ko had a boy bukya fin busyuman. Na panang ara nakana sikum ka din itala me makatutinge tamalipan lelututige kaya lang wisdom kalmen wisdom ba kumwet ang lita fung lelan met wiyasha na kumlutut ke kuminte kalwaniya. Na experience malak tamalipan injiwa na lieta fung lelasha nakat kensay kat nakate nawala fakya na falok nagi gospel al jono tametliki oswindi kya wasingan limekos ngalul mekos ngalul ra tol ngolya pangan pisen book Old Testament na
Tolungul ya singan kung fin kesami na kung ni spelling singan OLT leta tolu na testament leta ya. Na tolu singan ya singan foundation si lan na wangin makungkwan si barok na lan na rela uleng mata singan. Na kung fin liya wa sige New Testament ngayon longolit kos. Na kung fin di kaya si multiplication na sign again maston tolu sige New NEW ngayon na ya sige testament ngayon elrela longolit kos. Ifo ka hinta ekas mayan lang si singa kat multiply exponentially. Liki Peter el forgun mo ngananak manas na sin machimarek makruk na siyuk alakay lapel tolu. Pelit kos mga anak na sila. Paleme lang mo. Pelit nga ul. Pelit kos. Nara, lusen pel si madel tufuk laliki. So si Japaniki. Masayak temba si Jerusalem. Ilorela ye ang fuko yang ul si. Lang si silang gat nga. Ilalen na lal na pay. Para katintar. Iyak kat siya deep and white. Nara kita kalan gospel siya aram nga na John Martari John siya ilpena pa me samosta book siya Revelation geschaffla ye ilpena pa samosta leta siya mit leta siya klo leta siya tolu na metigal sumna ye Patmos in samosta Revelation el pasta siya senior pasta siya finen ye Ephesus na nagipuk siya masing ako men long ang nagyapa elusi climax siya pa sipelan God kel Christ palda ka kaya naragi at lutela nagi gospel tolu meta meto Mac Luke na li meto el ka el madaw ke lakshaw naksi in connect lang natin siya na pa Jesus na pa el matawagi kim tawagi ya eta mi fanin gali prema fanin e safta na first ng ulime ko akademila Jesus Christ el wen natin God el verify may accountant el may takmas el ene na den due diligence na lang ko na na si gospel ngan lu ka daga gesapta tolu na takate verify masingan nara kat hindi na ki gospel tolu makacharong ke meto Mac Luke na meto el daga sham yok na la toko shashi pange el King of King na el sham masin choose na ngayok men choose nga na legalistic el lang si ngayetek na sin pange matron matfulat nge nara edaki si toko sha lal talin daga aksiko sho kilo steliki el yama del palagan ki regime lan en Rome nashkenan kan si kumsing ngatan America White House fin pa nga kung ten si sinake mamasikya kwengi ana nate sikat ke si deliver and ka in the ka militaristically koteya mamorik ni anan pa nate singa alay milta ka ke oye si ma very meek elda ka issues again ba si sel malala fin de laso el kufla koteya mayen el fat elda ka as an ambassador lan got papa siya sa palma el ne fully got el fully be man pangat tiye di lala nara el takka si laling palda ka na fela pa chon academic gospel lala kya sil ekle mwet meto el rekmagen accounting skills lala sang konay ka lu el rekmagen as a physician in sang konay na ki obstetric me na ki melmet takta si in konaek na ki background lal narada ka na si author siya apostle siya el nadal sebeti na mawel pa James as James Luhn ki payapala kumeta peke James si masamsam kunyak el tena lalfungi ke Jesus el mi siya molyak Jesus el tuyang na si el na el fahk el papasta si mitfin Church Jerusalem na masimakkaw na sil Daniel paikek na sil chongan Church age para nga kumpa
catalyst sing akong ba ambassador sima advance gospel singe musinge lakom sangelik nagikastan ka ta musinge it's immaterial tang na siktamlipan met fahk na kewa anaki metolong lalkus wasinga lalkus kilongul som fahk kastan ka ta na finfela na fonna bangi masi masuk ke fela singe so na siya flau nara ki conviction sila James nga ito pala James si mawalalos mailen mo ki 42 tukun mi sila Christ tano ki gospel singi fashionlik nga artist disbursement siya da sikyak fin na sindalik nga na din kat nga amlipan na ka samsam kin masi nga na ki malutu si machon na samsam ki saptay itko siya misinga nga talik ma nalagsebetinge itakyang me nickname lalos. Kung kan liki me to akos fasungol siya ka Mark Tolu fasingalit kors. Dahil mo anan talik natin palalma Sons of Thunder. Nara kadalita na John si masmanyak na sumasla Leta Tolu Epistle Tolu sumasla Revelation na pa gospel siya. Na infacl ka Keik yang lemekos tukun miselan lem, el pasta si venenevisis, na pael somne petmos na idak yang arma na sil, men pel sel kangen pe, me kaliyak matakasil emperor Domitian. Na para el da somte samas na buksing me revelation. So, uskat me na kaya makatash kem singing kasik lemwet tako. Nalta ka inta someone na ke inner feeling na ke me manjorola. Na chon si pa nang ipakapun keskin vakla, elpa matamalutu si matsisya silang siya. Na elpa matamalutu si fan na immersion matamalutu si nga luma, wangan mo yak kayo kiyok sikyak na siyel, inak mo siyel ya, aro el matake ye mato, matafinen petmos, Kipel si ma utagil na lo enin alungaya elang ke stretcher mat nga usya lale kasing ita kakialal lang si sin siye lang si sin siye lang si sin siye sak na preach ni ke elsun matwang na nara kita kalal ta kain akatay new birth ke Jesus Christ ngacho man dain ke genealogy ta masi chon na taka samsam kun na yok ke sapta tolu sing el taka tukun sapta luo ke mera tirikle kana ma ikle elekala ko na ke wine na miracle singan sikya inakale miela kofngan ikle wine el signifying when manum si maslon manum masman ya kemelutu de kaya kof milk wine Kung kayo nimuain, ta kumin sisis na ke ngonlan ka. Kumin de siya yak lemya ke evasis lemikos fasingalalkos. Napangan may nim tolo masamanya ke tepas ko, masamanya ke kaya. Kikat samlang ke tepa, ngayon ngatang di tepa in Thanksgiving, nagitepas ko makuyak na siya misingin. Na nagipuklal John, sapta si kasil ta ka ikle mwet. Moul-John ngol tolo finfela. Pasanan shi ke vinda koshne ke spine lar ya tol tolu singe singa lu singa kalem ye ke me pukin from mata pasin pap singa lu ke kashne soko pa na sikyakel ife maten sil vinda ka el ta ka nawe komle esa tokosha el ta ka inta burakin kowi el ta ka nawe komle na kom akfalati bem tan kioman Okay, kung sanam ke rips lang, mas nga lupe, matamalo to nga luo, sisil dahil ba setan. Fahk mas lang. Napachudas, el da kakanal lang. Na kung sin kin damit mas ke team mo man. Kuminusye, temet at ikala, kung ta shukya wayan. Fast namit na ke sapta tolu singen. Luo tolu. Na tolu singen, susta sa singen pa, tamle lipan, el da ka, kapun kesken ke makadeli kestan nasil. Elutia me ke masing issues lain ngan. May na pa conversations in mastol Jesus
Nikoti masasas lagi masap ngaya. Naliye, ngakum kan sas lagi kaslan kata. Tasakta, kagat kain connected, nag discernment, inakalim yun na pa ilaga di sustain ngon. Ifo kash auras kikalan sa plasyo. Ifo kash mongsa kikalan sa plasyo. Ifo kash sisafong yak kikalan sa plasyo. Kakati sustain na pa ngon. Napa isusta sa singe, new perch singe, takaki conversation singe sondolo. So na ako siya takata na, matayan singe kadetape, masikyak sila. Matayan Samaria singe. In fact na sinlem. Mat Samaria, mat choose kat temasi. Ifo, matawag kipel siya tapang chonalen som preach Nineveh. Chonel reluctant. Ifo, el reluctant when sham mata ke matla dal nge utakle pa liki and Israel, Northern Kingdom, na talike makinam tam makaim tel. Pel si papa sil wangin laliki siya usiya. As makaim tel siya usiya palakin. Kaspen siya usingan electionina ekle. Siya elosin lalalvang mo susukunan siya usingan. Napangan masityon at reluctant na rata sisilail elta som bak saman yak kisam nam sikelngin nakilat sa kan mangan. So, mwet Samaria nga, mwet Jews nga, mwet nga som ne ralape fahk si pang Hellenistic Jews. Na para telekta ang, kung te alam mwet Jews na pa para mangan sikyaka. Na pa na nga mga taka na siskatin kan, taka li kata masikyak nga. Nakadat kan ni saptalimekos na, esamanyak na ki fourfold witness ke Christ nga. Napayat ka samanyak na ki me Oana Ma John Baptist ilta ka orela kalimye na saptalimekos fastungul on ko saman na ki orek mange ma lemilak fasila. Tapat ma ila samanyak ki John lemekos tolngul ikos nga tolngul alikos. Na manak kayo masamram ki healing ministry lalakain mga sikyak. Na Infacl naksafi nagifaksi ma me namaliban il taga kaya. Kat finally nagipuksilal John tana il shaman structure kaya infal nagi akwak ma akwaki nagi me kasi articles ka furniture ma likiya kikitempala. Na kumeli prass and altar si malet kasamram kaya Behold the Lamb of God, kumeliki John siya was lang uliya. Nakadesom na kisapta tolu ta na kumeli en siya ma lever siya, may nakiaknas na aksa siya. Nakadet kan ki akos na ki onkos ta na, te pas ko ki showbread siya nga, ma enin mo enin num siya nga siya manyak, para son fahk mo, ki son akos siya nga lakos mo, nga pa, coffin mold siya nga John fahk pekisap taon kos mo nga pa predin mode jing namaliba sam ke dali kuyas ke matakata metorek flaong sam kun ke wa yasing na pangan mama ta ka metigi sapta si matta ka na ke musing se tamaliba na ta ka na kalemiela sipela sho ka chigi ka din lutut kun sapta ikos men lemel ta ka te el expose aralan met washon ges nge pa Pharisee. Met Pharisee nge fakelos met washon ges. Dele point out mama sa fallen met nge etal atat kel dal flecturies nge matontrol dal fas nge dal giege masibang factories. Palemil fak mo pay matal shamanan. Tasak ta dal desang sa kukufun pelos insang kashi kuwuski makusashkian. Now let ka expose siya the different scale Pharisee nga lem ka point out loye pe ke second la mo lala the cut na kayo of Infacl Thanksgiving galen mo siya kishipin elte shilela on a siya background language culture ethnicity inclusively
Elda kaynak kelimim ki unon in kof in Moul-John el sororme eschma na pelsit pasalla masi na masi kan Moul-John. Na pa parallel singa dam liban na daga kapshen ke Johnny gosh ebe uskatene ke masi matutike ke ya. Dawak pa nagasapta lam nga Luhn ke lam nga limekos. Pangakasya mga kanrela ki pelsi ngayon, pelang nga floor ng sinta liban. Then plesi ka di kimilituto. Ang liban, lumalap. Lumalap na siyong tigin treskal. Silpa na kalbo ni sulalap ke Onsukulumwan 512, 5512, 41, 21, 1. Katagash ke New Testament. Gospel ke akos. Tagadana mana yok si bada sampram kanya. Si fean si bakalang mi. Tana Infacl lan kof in Moul. Infacl lan kof in Moul. Rivers of living water. Rivers of living water. Na wana akalang mi aktaringan. Taga ke saptay kors. Fos Luhn ke singaw. Na si be somnige fos tonili kors na ke tonili. Tigin treskal. Lalo si context na wo si. Nakadasum na si passage singe. Retala broiler kan na taga ikut me. Akata ya first by first. Now with that, that's going to say that firstly one. Upgrade me pelin ka fan iwan aktak Fostolu kemainge met lel Jesus elos fat na shell falelikianinge esom na Judea ka Judea ta met mata fash tukum falil makum aran. Met chivin langshin itayakel el tiara or malalin lukme. Ke kumara mainge lela fela na fonin ita came. Finne tamle lalilos tiena lalal fungelike. On gosh, chisel fat na chelos, bella ga sunnataga. Afna ko was, wana shiebel na gawa. Fela ko flana shanga ko was, a fela shanga ya mayen nga kalwani Infacl oil and fela kuluk. Ko som na ke kafaan, nga tia wison inge na ke kafashinge mayen bel fall log sunnataga. El fa inge e matana ina in Galilee. Tugun met lel som tari na ke kafa chisel som be tasakta eltia som lemtalak ail som in lukme na nang akalem yang aso musis fos tonngol ikos na ke tonngol ya inaksa fela marichinge nakat proilage tonngol ikos na ke tonngol ya akalem yang Gelen chaflalan kafache, lenchima yokshubel me chisel tu ya ke fakke pashalala. Kutena mecha mala, leilan taga na yuru ke num. Oana Ma Simusla fahk, kutena mecha lulafongi keik, unon in kof in Moul fa sororme liki insial. Chisel fahk masinge kengan siakade la fa sang na silo lulafongi. Jesus el fahk masinge kengan siakade la fa sang na silo lulafongi. Ke pelche ngon son naitakang na sin katena mwet mayen Jesus el son na utakyak na wala na lal. Wow, sigata ma na shafla je battaga longin yen nga foston ngoli kort na gaton ngolia. Background context lang time frame singan pataga ke fos Luhn na ke singaw yun kafa in aktak in care festival of incaring pataga nga with that namnas ka proile nakata kay kuya ako pa ko talle shu kaksa kung aktak singa taga si bakas makunyigat na ke predestination makumiti ke kas mol numda ash yendu etaga ke saflen managayo siya ga daktak wala Jesus Christ mol siya esom na ke lalain fruishi makum
Ako na silos na kayo. Satan at dominion lal. We might matinais when na tum Jesus Christ ke mawising. Orgat tang na siyum na unas kesin siyas kadinali kalin ke na Jesus man ganagin mo. El bawishi living water sing. Rivers of living water. Kung nakalim minay ke Old Testament. Kating kalim kela. Wangan inkanik. Wana Jesus Christ mo kayo. True got sa kong pro ka maingi. Kulong malap ke. Kaya na Jesus sa matlang ulas ka pro. Amen. Okay? Kulong malap. Agad ito, tingin tres ka lil taga, sa mga mga mit, ang siya na, akyok kila, ash ka fa tolu. Lifigas nung tolu akalame, ash ka fa, itkos na fonda, ash ka fa tolu ma, instructed, kadel sang nasin, klik natal nganin, taga na, pel na kayo, pel tolu in, yes, it, ang flok na Jerusalem, ara ka fangan, akfalat siya ka fangan. Kafa akos, mamta sikya ke, me springtime ngan luo ka fa ngan pa requirement nganin taga na siya ka fa ke me winter ngan pa taga na context lang malitud mo siya niya na ako spring tolu me winter si saklo nganin na fa winter spring, summer, fall. Fall, malamakit kos. Kalala ko luk cape singan. Ngan kin life nga fa. Tama ko masikya kef me springtime ngan pa feast of me Passover, feast of unleavened bread, feast of first fruit, na feast of me Pentecost. Friday summertime na taga na get fall kaya calendar na dinipungan ka fatolo padal akfalat ke plan pelchingan pa feast of trumpet, feast of day of atonement, na feast of tabernacle siya baka dadaga sampram pinya kading kalam nga get time frame singan so kading kalam gala tolo sin may kosngan wana nga kalam nga feast of Passover, feast of Pentecost, na feast of me tabernacle singan kafaluo ke spring kafashi ke fall might nga na flock ni Jerusalem apatagal na kadrete la pienga na klikwi al chi yeshvena ngan cha tena life ngel mo lan somne wi kafashi ngan en malate wi trakta el som to ko nakadin kalam na pa ke la masi mai sang pe kapashi na shish katin kalam ke gospel al so no pa chela life ni shin mwet na lang na tena life ngel is biological family tape na naro evingat lesium singa inakyok ke masitigin tres ka lakalam nga na iplu pataga wana na lashala yak ke puksinga in kalam na me singa masi metan ba wana intaga mata for lao like evangelistic me purpose siya ba ke siya pa siya belan gospel singa maliving got family evangelistical kadaliya na casting a belief lalalfungia samanya kalwanya ke gospel singa alone 100 times 100 sometimes pensyo ko kada pa sampram pinya casting belief na living got na ge synoptic gospel to lu siya yan pa meto Luke less than 50 times that mention belief singa. Now, siya purpose, siya supelan gospel singa pa, lalalfungi singa. Small singa. Napakadadagalian na kaya, kafa singa no red, len na yok supel siya, chisya ito yakang. Taka, efing kong lalalfungi, nga showed river of living water singa. Na mitigat taga ko ya pena inusia pena context si mga tax kang na ke kota singa ito na me si vela lap siya ba ma me Judah from Isaiah to exile
chuta well I see anake ille. Bakotang lapsima. Shen shafla, we chafla ba upcoming. Tagatana saptang alitkor ke ACKL by the kadin na kanin kapasya malutut nga dataman din nage Thanksgiving team sing nage saptang alitkor ke ACKL dana context na ACKL kadita utakla dalam time show in Babylon. Na ma kadel magal na siya ACKL ngan ma nakadil fat na siya ACKL ngan pala shaman na siya mwet ngan in warning ni may sikya ngan nagatila stempala masyala full actually ngan utakla wan la fin shaklalos na isigel daga full laulia situation makawos askangan if ngum dal daga narun God it's temporary naragataga na evangelistic evangelism jima samsam kinyak ke gospel sing in molala sing pa wanan yok shupe shi ip yok shupe ke puk sing ko lao ya lulafongi la bana tikin treske la kalme John 3:16 tagana akalme ke sapta tolu na ip shafla lu jima taga kadin moina ke ngatana in kalimla wanan taga gas spelling chivang apologetic chi wanan taga proof la pangai masaya si masam propinya ke Old Testament pangai pa inkenik sunga na mai tu chila nga taga na el masaya shena iba tu ya kanga taga na ru kof shi bang kofin mo rivers of living water chi bang ipalap lu bang evangelistic na apologetic evangelistic singan lulafongi ismo pangai ma church ram singa faculty gospelan God ko newsland God matan taga na kenikin mo sunga masih cayangan pa me proof la siya masaya singa titilan Christ are fingat liya nag-iipsingan na in fact na game o ye it korsma simla I am statement it korsimla la kalim ke puksing la kalim I am the bread of life arke me sapton ko simla I am the light of the world saptal ko I am the door of the sheep sapta singaw I am the good shepherd sapta singaw I am the resurrection and life sapta singal siya I am the way, the truth, and the life. Sapta singalakos. And I am the true vine. Sapta singal mekos. Inakalim niya na pa el pamasaya siyema shamsham kanya. So in his particular write-up, elale itak yang na pa na silang kalim kala. The beloved. El siya siya lang siya yok out of those 12. Paikek na siya. Wala tikin church kala kalim niya. El sum na pat mo siya yang Revelation ng Simusla. Metigiban na, Simusla lai da siya liwo tolu. Na gospel siya nga focus na gata na, ipalap liwo pataga, wanayin pray siya, o masim na kaya puk siya nga, akalim niya. Dahil siya fukada siyang rampunyak, particularly believe, lulafongi. Nagataga liye, I am, pang, apa, I am statement ko siya, na wipan na miracles sa larangan. Miracles sa meta larangan pa, Eltern me wine nage me o kuf nage wine faculty pa source of life akalim me she son il akalim na sin mai el pa masaya sin inakyok ke pe na matik interest ka ligatari el il akayela talikchinatin sheer royal officer ngan ke sapta akos Messi akalamiyat ngan Jesus el master na get me distance when context lang matching ano sabayak me klansap lang leader siya ngan Jesus ma flokod well siya na flok latlik siya kaila so in other words el wangin el control di ma distant in kalim ke Kalalay, el fat na mga sikya, o hindi ka different location. So, nil kaya kalim niya.
bang masaya siya. Miracle siya tulungan akalam mo el akayala ba lame me mukul lame siya mas siya sapal megos. Siya na akalam niya kalan na ke distance ni ke time ben amangan. Mana el fact in distance in time el control imangan. El lame mana kayo. Kadi fact mangin kadin taka na kaya na let's na tuyak mo taka na ru lulafongi living water im taka na ru. Me siya signify mas majoksupe mit nga kumin kalam kaya. Bakit sang nagaya proya boiling ngonjing. Naraga check na fact la pangay masaya jima Allah kalimya. Kaya Old Testament maleta ko. Usiin kanigin mo sukong. In other words, meshing distinction siya na si kuming kalam kala asin kanigin mo sukufan. Proof ya ki si pa na akay kat kaya Thanksgiving siya ngayon. Kadin si best month na kaya. Kadin te loy na kaya kikiya pinlutlut mo para son machimus alen kalam na kaya bellal dala atlutut kikiya. Mising aspelutut kikiya. Marsin kanik siya kat kanta ka ismol siya. Marsin kanik sukufan na pa establish lan keyword siya lulafongi gedlem kung fa ismol mo bat na sipa when malra lang na declaration mal fa mo I am statement it course na nilakalim niya. Gospel siya in fact la arsin kanik sukufan. Na sipa daga el fit 5,000. Akalam niya dahil pa sipa reinforce ma siya I am statements ko I'm the bread of life. Sapta on course pa akalim ma siya nga sipa sapta on course sipa na ngayon tukun el fit 5,000 el som fasting ko fa. In other words, el control nature. El pa mas like sapta siya fosin na katulungan la. In the beginning was the word. Katsum na creation, Genesis sapta siya na God el sham mal fahk ngan pasang rela managawin ka sa fela. Kataka na sapta siya met na pangan. In the beginning was the word was with God, the word was God. Taka na fosin na ako na the word came flesh and lived among us. Then taka sum na fin shakshin and siya mol mapatpat siya. So in other words, katsum na taka katredala tayo fosin ni kasi niya tongo likot na katong nila taka in siya reinforce the arsin kanikin mold so fan na pa Jesus Christ pa ikiyakla Holy Spirit lan God el define no point na siya son el ta sa mos la mga na siya kung siya nga ganin ka kadin te fo siya na masaya siya ma-protect ya ka prophesy ya ka Old Testament na pang pata ka manak ka gospel siya el walk on water el siya perala on wala blind man siya ka sapta ya mat kun siya nga el on wala signify la Jesus is the light of the world. Pangan miracle seed course mailara during his ministry. One of them center aramala ngan based on those miracles. In fact, la siya la ngapa masaya. Natugunan mi siya soma. Kamitigil el mi siya molya mitigil soma. El sa pitel kasis ne. Elola talle på kanten ni taga ke sapta longol chie fason kosna ke singal chie shibena fahk la me el master el pa creator lan manageo manal fahk eric he have power authority all over creation. Now in other words ela tigin treska mention faska kat matana ke kokolan Japanese ni mo siya ke nan kay siya and Japanese Kalalu creation, not the creator. Kalina example, ush, kusaya mo, katsibangan. Sige, nanko, nakantan na kaya ako klan Japanese, ni mo singan, lakan kat patatyang na kaya oye singan. Okay, so ben pakot ng yoklan ka, dahil may sa payama missionaries from the Eastern Seaboard, Boston, taga ni ko siya, 1852, who's gospel siya niya. Tana, ngatikin treskal wimet ko sana kayo katakada na kat siya pa na true son Jesus ka pa inkanikin mo so kufan na may usye living water siya ma ito ka katriti na
ngon man kat pa sham pinya takan na New Testament pole la kalme moli ngana pa maul moli na ikwa omisha na ketin context ngan in way ang mathematics interest kal takal kia ta gatin kalam kala shin kenek so fun but Jesus Christ pangan purpose mission lan simsilal gospel singa ni nakalamila bang si patagang lulafongi for God to love the world that he gave his only begotten that whoever believe wana ngakalam believe singan ke gospel me saptalong ulchi ke gospel singa akalam bel siyo kota keyword singan believe in other words emphasis ramon yo reputation la relationship na ke gospel singa na bang si patagang evangelical me keyword singan in pangon mo ito na kaya. And at the same time, solid proofy ti dilan masaya singa pa Jesus Christ. Na Jesus vena leta ko na Jerusalem na kaya kafasing. Katika kapasya kafasing na kaya living water siya kaya foston nguli ata na siyam na kaya to siya. Wang matkan simusal singa wana kato the spirit siya may sampropin niya. Now, with that being said, katago, for sigasya imidabangan, apkaran may peling kafalan, kafan iwan aktak-tak, na wana nga kalim yipiyan niya. Kafay ikos masyambram ke liftigas ng tulungan, ako sikyak ke spring, tolu sikyak ke fall. In a nutshell, katlita na, kafay akos masikyak ke springan, chisel daga, me el crucified, pangan Passover lamb siya. Crucified, wine makuluklal. Feast of unleavened bread. Wine makuluklal, len wakil. Tukun na tolu, feast of me first fruit, el molyak, el pamolyak, liki siya. Na feast of Pentecost. Len angaw lel bumayt ngan tukun len angaw ngan el sokak som len singaw tokoyang ngon lan kat patati narun mayt ngan rela len lamngaw pa feast of me Pentecost ngan len lamngaw ngon lan kat patati narun matlal fungan. Peter ma tantak preach pangan me mother church large pangan Christian ngonlan kat patati nagadat ka lian na ke kofa ako sikya ngan na ke pelchim na ke foston mulya mata ko katreda la piang ata na glory lan Jesus Christ so na sikya manefo when he was still in his body form tukun na so so ma pangon singan patati na ngon singan penapa eta tana champram kinya na ke me infacl me coffin Moul-John infacl lan coffin Moul-John the Holy Spirit nagatli kafa akos ngan sikla ke crucifixion death burial resurrection lan Jesus Christ kafa tolu la pakat ntasano ni msiengya kad arsin maslon spring na we fall feast nga kadash ke summertime na vinga tsumli maten el samram kin ke wikit nga ule wik on ngolia sikyak tari wikakit nga ule tsano kat ntasano kat li ma kadel shalala ketlik na ken Israel ngan tagal na dispensation je magat nta harsh kay ngen nga pa church age nga paidak na sil Paul kat matlal funga taga for laudak lalal fung na ngen nta na sano me utak yak shita in this context lan matching in the proclamation je ma Jesus let ga fa mo ivingum taga na ru nga shot kofshin na kofshingan tikin traskal may lakalimi beke sapta akos matan sa Maria singan Jesus fat na sin matan sa Maria singan kuman yung kofshingan teka yung sidba malo nagataga focus na kaya me sapta ikos na papen na living water singan papen na siyam pinyak nga naro kafatol yung mason na sikya nga me feast of trumpet Feast of Day of Atonement na sidba Feast of Tabernacle siya patatyang kat taga na kemarit siya na last missing na nusi pe o yesi may nagading kalam ke Feast of Tabernacle siya o yesi mam tawrik ngan kating kapasya na ke living water siya pa lainit course pollution ka fa siya lainit course lain siya meta
me mwet tol singan ka preachingan so mutia ko ngan ta sang fela me mo long chima alter chima tal ra kchengan mo lain chak lungan il chipa utia ta ka fela fakni ka lain akit ko el fela pe na lain chitukunan akit ko singan masingan tu it lawre lain singan pa chises la tuya proclaim mo ta ka if ngum lal funya nga usod kof sima kumenum te sipa malo pangan connection para special la me lenin kafalan aktak singan al tu yakrala proclamation singan man lenit kos ngan no fon na metol ngan use kof ngan len chitikun na akit kos katan fa malenal akal kos pa chisel tu yakrala man wangin kof da ka ken len singan tapat wanang kadin dia na katil reserve ya tari masingan na sil Jesus Christ when nakafa mak fashiyak ya tari man Passover feast of unleavened bread feast of man first fruit na feast of Pentecost shalayak ya tari in ken so fun kadin kalim gela mange shal in protect in much fun and getting him also fun if I lori kanga in kalim la point much fun matiluti sata Islam Muslim nga siyak na mo asin kenek suko siya matakakel Ishmael mo o wanin po siya yung payapol chena sinagarfala sinakin kenek suko why this is so much this is really important kading kalim kala shal singa degain tafung le pangin kenek suko when mo siya lutut kikiya pena maureke met me apa pena takal work mo siya nara learning kafasingan aktak singan context la nali yok shalet no be attention but na pugin mata in that very general me knowledge bangan kafaya course kafatol yusun na shikle pakat nta sano learning nan ka ukukrap pa learning ka learning aktak singan color of physically in the Old Testament ushe kofngan aramangan learn she tukun na kit course pakada ta kasman ke first tongoli course na ke tongolya kalim oye singan la el chivana tuya mo pange apang now I am statement it course mari ditaria I am the bread of life I am the light of the world I am the door of the sheep I am the good shepherd I am the resurrection and the life I am the way the truth and the life I am the true vine finkat liya na patagalan nawiyak lagat liya la lashes el misha mechisel lakmoliela skenan ka many course nga nila lametigi en wakiela tikunen lan waki molya ka sa pitel kasis ne ta peli kya shike pang point ma eta kana sikum na ke mangela elalla rela proof yela pamasaya siya metla si venangan shakpa natin na sukya shakpa na matake lutiki kya matakarun machayangan narang ako metaga na ke fact na met na ke fostolu singa na Kemainge metlel Jesus elos fat na shel fale likianinge som na Judea ta met mata fash tugum falie makum aron Machefin lang siya initaya ke lela tiara or malal in lukme kaya kumara mainge lela fela na phone inita kain atako site no sina ke fosti me gosngan finne tamale lal elos tiela lulafongi kel finne tamale lal elos tiela lulafongi kel omle oyana ya pakati ke tik na tingkat ne the Israelites New Testament Messiah che fatal tena liye simnera laishia simnera Jeremiah simna ke matpala pesayang isusta lal ne ke inenwa ke lal shalla na shelos Adalte na liye ke Messiah shven al dako pang na in this time frame ke gospel also na sugok pain and waki Jesus that na sugogel intari and wakiel son na pel lalpe tagadindi na ke me importance lan casting belief silpe
reinforcement masonil smosna mo pang masaya siya. Nake I am statement, nake miracles, all kushmarik like a gospel siya nga na. Fotal din na lalfong. Makeluti kikiaplan met Pharisees, scribes, elders nga. Dala kia o iya si mafat mo. Masaya si may tagang ite suffer. Oh, I shall smush lagi, I shall amaldoli. Tal mo masaya si nga itagati militarily power over me the Roman Empire. Chisha yal daga pala daga climax na kaya living water si nga taga mo makuluklowosan pa nga taga na kaya. Nga taga nila, tokasangan ka si nga makulu, kung tika fit the kingdom of God, if in kung tinay susle. Laki ke son sapta toli, fostoli na kan megor. Kadar ke sapta ikor. Laki atari masingente. Mo, machina lalfungi, makuluklan nganin iyakle, katakalamye. Lalfungi singe, kalwuniyak pelsyov, katake gospel singe. Nangapa inkenek so masam-sam kunyak. Utakot pa na, kofne utakaliki me yochima mosi da pukia. Forshadow ipe, living water siya New Testament niya. Masaya siya. Allah shala, kani mapakanda na sintlik Israel nga, eltagata na, his own people reject. Biologically, brother lala, shivena reject ilya. Tekom pa masaya, tekom. Kung som proof ko mi, som na, met chisel fahk, bellak som na taga. Bang. Chisel fahk na silos, bellak som na taga. Afana ko os, wana siya bell na kayo. Fela, fosikor. Fela ko fla na siya nga ko os. A fela siya nga iya, may nga kalbo ni Infacl la, oil ang fela ko lu. Pang masyal taga na kaya. Elte taga na kaya, me religious activity lan mwet, elte taga na kaya me, elte taga na kaya makuluk lan fela. El expose, elte taga me, kung tal mwet kuluk, el confront sin, akalim madan, follow, repent, for laulia. That whoever believe, pangamasing el taka, mo, at tagan free, kung tala liki, and Rome. I'm already on top of Rome. Tenel saptaluo, puklal tenel akalim niya. Me, matan felakos ngan. Babylon, Persia, Greek, and Rome. Yotse fukulya. Pakat liye nage siye me may ke puksingan. Ingin na chisye sil mata inkasam ta ngay di liye matan fel na kayo wafelang eh. Leta ka managawa commander's feet. Nara may nga tinali mga maten in mas in the Old Testament na matlan ka chifena dal recheck liye. Not son la proof if you forget it. Last year sil mo yak ligi minsya. Maybe sil bayin na. Sige nan ka. Man mak self-righteousness. Tal mo tal tinayin na. Tal mo mulal dala wo. Mo. Pabala kalamega fall of man. Ege Genesis saptatolu. Kataga na ge Rome saptatolu. Longol dolu na. Mat na kayo mat kulu. Kadinin na inkanikin molds ko. Inkanikin molds ko pataga proof yak nga. Miracles hali ko ngan. I am statement it ko ngan. Kalsyak pa namin. Mo. Dapat siya la kalaming. Confront him with nga ke makuluklado sa dal siya nga. Dal ignore niya. Now of course, we know the whole story. Dal recheck niya, dal munil niya. Nangin na sidetrack yaki elos talik na din ka nga the Israelites church age si makadash ka nga in Martlon kafa akos ke spring kadash ke summer kafa tolu kat ndasano in Martlon week on mulya wikit nga ul kadleta na dispensation of grace siya the church age utakyak siya na katla follow ko siya continue mas mahal may esta likit na din kat nga when I fact na siya Apostle Paul we look at the frame may blueprint kyo malan kata na aqua kitari man kayo evin nash met the fact mo art prophecy sa siya when may Islam
Kan mo, Prophet Muhammad, Ashmashi reveal, that's imposters. Para sim na mga kading kalam ka, asing kenigin mo so fan. Alu siya yung na phone na. Then I acknowledge sila, mas may Christian lad from get tayun katsing. Ash katsi fan na in lamato do, papa winangon. Wen lang, wen lataka, ara ministry lala, in chakalim nila, el pa masaya, el taga establish kingdom lala, tala, pamit lal siya na nga, recheck ilya, na nga taka na siya, Gentiles, Jews and Gentiles, lame, bakit taga, kada sum nag living water siya, keyword siya, believe. Mepe na siya, bakit yakin na siya mwet nga, the Israelites. Kalau main nga, ako kikikas mo lang God. Mepe. Tagada na self-righteousness si bang. They can take care of their own. Pangay insifalata. Pangay ilya si ma. Kad ina kanin, ala karang yun, may klas ko siya. Kad ina kanin, ala insipa sila ng dadala. Nga ina na insipa, isustek yung ng God. So with that, fella siya nga nga kuwas. Fella siya nga lang si kuwas, fella siya nga ya. Hindi lakalan. May nga tayo expose sin lang with fellowship. Yok na me isam Pharisees, scribes, and elders. Fingat liya na siya tayo expose me legalism. Wam with Pharisees nga. Self-righteousness, legalistic. Ini na kanimta na kaya masaplan Moses siya. Pangan, ngayon nga follow na. That bring legalism. Masya, luwal na kayo expose pa yung kanaos na nga pa. Materialism siya nga. Materialistic world siya nga. Na siya yan pa may actual siya nga pa may skepticism siya nga. So legalistic, materialism, skepticism. El taga na aqua kita mga liki nga na may nga manat leke. Talsum ni kiyo ako kan ka. Na isang context si katash ka nga. Yait fukun ngo ni ke 586. Koto na fon si nga Aisha ni ke chuta Aisha Aisha ni ke il. Esikiel para kataka na ke son saptay ko siya din nila. For laulyak si nga pa usi mo si nga. Na chelo sin belge taga na si kumta na manic la taga na it's believing keyword singa na taga na era le prem masaba so na ako kia kadel make Ephraim right justify liya Ephraim tar ifo makel lulafongi na la dispensation ya kadashka lulafongi singa apply throughout el taga apply throughout the whole human history. Now, much may taga akfon nila belief singan pa sacrificial system in the Old Testament kafangan na fon na may wikit niya ule kadin diyan na kaya finchak siya na Jesus Christ in kalam la asin kaya naging molso fon na mga pange taga na kaya living water siya ngayon utakot nakataga na kusom na kaya kafaan nga etiya wiso mingin na kaya kafa siya ngayon mayin pelfal lakson na taga Infacl oinge ematana inen Galilee. Tugun metlel som tarina kekafa ha. Chisel som bet rakta eltia som lemtaleka el som in Luhn. Naka taga usie fos makadre de la meta kekapun sapta singe ka fos tongoli kos na gatongolya inusie machi mga kumina nusom. Inge na katkalim ke na paela. Context singe taga ke kafa me kafain me aktak singan naka tram kun mo dusen kafa singan lainit course alen na kayo met I priest ka met tol singan usi ko fa sang fela alter singan na lain siya digun lain akit course singan siya el tuya proclaim Afaston ulit kat na ketong ulit usi climax si mga komenta ka dito na saptang alit kosma kadeta ka sampram kun kes me shenriang ket Ezekiel tana kofsing takay ket temple la som kash is
salt na tetsi en na ke wakuf singan chu na molia agada ta ka kyok ke mangan na ke me machine la ke fakya longo china ke kuno kon na ke fret shette inak foniel bang fin traction at ka na ka klie me lesson m1 kadin li sia feature key feature ke saptang ali course ke aramas ka fishing chalal esigal nga nakluo kadin nila men nature land prophecy singa kadin dito na nature land prophecy singa pa chijel ta ka ke force it course ka driti pianga el ta ka me confront sin lan mit ngan sanga abang maknela el pan kene kon mol so mai la makluk lan fela singa mit ngan sanga na la sin mak to li sima etega in cash ga ngan be pa etega ta na komina ko neta li shi atari me feature key feature ke aramachila ACK ngan na kum select me key feature che kum ne mai wo apply na shu me for pangan natin lesson mak to li sin ta with that kataga li na ke foston ton yan kadi na paela elos taka uti ko ngan sang fee alter singan may long singan for 7 days on the 8th day masingan tinawre one ko sang town na chisel tuya pataga ke fos tonoli kosne ke len shafla lan ka fashe len chima yokshubel met chisel tuya ke fahk ke pasala Kutena may chamala leilan ta kana yuru ke num so shige liye ka passion na ke ka fashion na ke living water singan tana shaleyak lam ni nga fat na pela ving ka boy na ka kuhan ka ta picture na kya to power nga banga fat na ke ka fa ko sma shikta ke spring Passover feast unleavened bread feast of unleavened bread feast of first fruit feast of Pentecost na it's complete tarike me crucifixion dead burial resurrection and ascension lan me Jesus Christ also mata me seated at the right hand God Father kafangan fulfill tari kafatoli ba dasano nge aktak pa siye metige aktak ar feast of trumpet ukra pa si ba dasano lenin nanan kasi na aktak singa taga na sikumta na pachi siya fa nge Moul si bang el pangon may ta na ke moul si nga men me even kung tena kung meson na ke aktak kuluk siya like a fire aktak si mal taga misya ke apal pangon nga na signify proclaim ke lena kal ko siya nga ka len si tukun na ti kor wangin met taga fi masingan na mel tuya fahk ke pasala lab katena may chamala leilan taga na yu ke nim na interest ke lag de mala singan in other words children ang chivalite mo singan el taga pack yang ay tang amit kulu na skainin when nasapta ko si matik interest ke lag kan mi kam tan Samaria singan matan ko so singan mukul lime ko kiel mukul si pesaya chisha si tatar elito manil pangel omniscient pero tang siya patagang katena may chamala leilan taga na yu enim in other words kat na form na nature lata kat mat mala meshingan kat matinin na kat mat kulu katinin na masingan katilitayin na last story para lucie before his creation el relative salvation redemptive work singa el tatari ma esikya el pretestini ka pre-electi ka el naside ka la metliki el oralan kasha fel pang ka chilash nga when makel long si makel pakoten ora when nata in kenigin mol Jesus Christ in travel the pango ngin Oana Ma Simusla fahk Kutena may chala lulafongi keik keyword chibangan bel chuvo kata sham gunya keyword chinga lulafongi ke gospel lalson emphasis la sham gunya kyo kalwania reputation la in capturing in the phone ma chijel daka miracles all kosngan statement it kosngan in fact la nga pa usud infalin moles gong ko me rivers of living water sing
Nakatsom akalimye. Kutena mo lulafongi keik. Unonin kovin moul fa sororme liki insial. Katun jinga wana finrakla tikin treskal women nagawa kat akalimye sapta ang alikos ke isigel ke mantea. Usot lesinem poinche met ke tustea. Fa mo som li siya fon na key features matagal ke me arama ka fishing chilal isigel ke sapta ang alikos ngan siya pang kof. Kof singan takay ke temple ke sapta ang alikos ke isigel. Wana nga akalimye soror som na tetsi. I think that is the one. Meshe sampram kunyangan pangaki si mga kuminan sukya. Living water singan mes signify. When I meshe mirror yata na. Sisel fahk masinge kengon. Pang masinge. Kofin moul sa sororme liki insial. Mwet lulafongi ke Jesus Christ tataga misha molya ke makulu. Lala. Kaya fosit ko siya elakalimye. Katrite biyang ala. Mwet nga sangal. Manil taga na-expose. Makuluk lala. Dal sangal. Dal sangal taga na-expose. Mwet ma fulla uliak lala. Fungal taga misya kaya. Me unonin ko in moul fa sororme liki insial. Kile psal singan pitche singan. Na me pitche siya sramon ngan. Sisel fahk masinge kengon. Pang masinge. Kengon siya ka de lefasang na silo sa lulafongi. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believe shall not perish but have eternal life. Ngon nan kat ilyak na matchingan at the moment matchingan for laulia ka. Pange ulailalan kat. Napat papol suman ke laitalan nga silya ki matchingan ke ngon nan kat. Ngon nan kat into well in matchingan. Machingan taga akustin na kaya ako kan ka din tek sisis ta kaya ngon ka. Pange glory. It's a claims ke moul sila kum even kat molin lulafongi molingan molingan wana rom saptal ko kat sipa na kalbo ni mangin akas makinyikat. Pange thankful. Pange thanksgiving si mga dinagan nalikak siking kat kaya. Pange tepos kumay usye moul singa ngon man God. The third person of the triune God, iniyak na matchingan, at mulyak matchingan. If man kat na fon na misha, ke kartan na vidan. This is it. Unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. Sapta tolu na. Somna, asya ke sapta tolu, asya ke sapta ikor. Taga me, ke pet me, chisel fap masinge, ke ngon siya ka de la fasang na silo sila lulafongi. Ingin lang ngon singan som nataga pa taga aksya fila kapun foston mulya ifo manishat na physically informed Feast of Pentecost shal singa itak tata el som tukun na nam el wi man ngan lanangaw el fat na sin matamaludud ngan ka matsak ngan mata na Jerusalem na ngaw shoot masang singan el sok ak som tukun nan singaw let na ke 40 rela 50 singan sholayak latari in kalam gala ingen makin na pankenek so kung Jesus Christ. Fos ton wala ka saptay kor el shat na in me fully God, fully man or a ministry lala. Nara, therefore elson na glorified. Elson na. Tapel sila glorified so mo ngon siya masam from ganyan et ilyak na matlalad na kayo. Pang connection si mga kumina na paki mo siyang shoot na pala. Why ka ti shoot ka ngan ka? Manifing ka ti shoot ka ngan ka. They reflect action la como. Kadalle halalo. Kadalle siyang tot. Kadalle ulit mga sinmay. I think ka ti shoot ka ngan ka. Kadatu na ko. Tangon mo tayo ka na kaya. When ang ngan ka. When ka. Katina mo siyang kada pangon wala chisel taga pangon matan som diki makulugo lulafongi ngon man kadinilyak monikom na bang masing pa yokspe meeting na for the last 173 years August 21st 1852 nem mo siyang 2025
Yesu ngal tolu gospel singa, pang gospel singa. Ngon ka din nilyak na mweta mold like ngon ka. Pang born again. Pang regeneration singa. Jesus te ngon ka. If you got there, one that you can trace kalamia. We're wearing a different uniform. Jesus fanalas somniki ye, manikin ko. Kung tinay Jesus te ngon la. When if tinay Jesus te ngon la. When kung tinay lulafongi. Man nakewa kain na nakmanas na ke. Except blaspheming of the Holy Spirit. Pangayon singe. Blaspheming of the Holy Spirit pa me. Kung constantly recheck. Akwaklan me. God. Pamit lali nga si Venarela nga. Dali natin God nga. Rechecking ye. And that's what's going on today too. Gospel nga ta kay nakay kat kay siye. Len na kay wakas makinya ka nakachak pa na mata na kaya siya singan. Measure son singaw la kalim me. The thief, the Satan is here to steal, kill, and destroy. Bangay spiritual warfare si madash kaya nga. Satan ang takanan putrek. Steal, kill, and destroy. But Jesus came so we can have life more abundantly. Mole si papang. Mwet na kayo masalalfung. Unonin ko siya nga insielos. Jesus in physical form promised mga manlasong ngon siya nga taka. Day of Pentecost. Orik mo. Soil ilakalimya. Mwet prophet soil ilakalimya sa paluo. Mwet pala siya nga ito lang siya nga. Sige nan ka, yataw siya lamfo ko. Mwet sap na, nika mwet sumasla Bible, 40 different orders point to one person. Jesus Christ. Yataw siya lamfo ko. Mwet angaw sumasla, pukon ngol on kos nga. Speaking of one person. I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jesus Christ. Wala na lal son nasyon pa fos aksafyan eh. Kepel siya ngon son na itakyan nasin katay na mwet. Mayin Jesus son na itakyan na wala na lal. Wala na lal. This is glorification. Nakatlila gospel lal son kakaliya tanayin wakiyel. El molyak ya lenaktol. El wumet ngan kelusyan na lenangaw. Uli na sin matsap ngan met kom som ni kan Jerusalem na ni kaya ngaw usut masang singan el som tukun nan singaw relalan nam ngaw ngon patati na met wala na siya pangan Jesus el sokak som ke wala na lal tukun nan tolu el glorified me mano lekle me wana snow matal kalam wana fat nangakom tagan na kem singeta na pakat matlal fingam tasano Mano siya pensil taka kade utakyak rapture si patin tasano. Siete sunga sapta kor fos singal tulun ni kesingal kor. Siya korin singal mekor fos lamal ne kalamala kor. Son sapta singal kor fos sinagetodu at kalamya utakyak sila singa while we are going mi siya ka mo utakyak. Mano siya ikla nage glorification siya ma siya siya at kalamya kalanak todu man mo yak tiki mi siya. Shalatari. Kaya nek kadang ke plan lan gata. Ewan lan ka nanaklas na ke malfela. Eving set na non ka malan fela, you better check yourself. When one nanaklak ke fela siya. Angit la siya masyasing ka siya. Mana ke wa fela siya sakaw. Sakaw malan fela. In other words, Peter la kalmya mana ke wa fela. Ewan le. When siya taga forrek na fon. Renovation by fire. Katram kun rapture. Tukun rapture, 7 years of tribulation. 7 years of truth, second coming. Jesus taga establish 1,000-year millennium kingdom. Then aksafila na fon na mal promise na sila prema. Toko yang renovation by fire siya. Peter la kalimya. Manaka wa aksasiyak. Wena taydak yang kepelal noa. Aksasiyak la fela siya ke kof. Masingay taga Tukun masingan, new heaven, new earth.
pangan aktak sikat ng tasano, pangan ka-fash masam from kanya, eternal predestination na ke, moul mapatpat, we, lame Jesus Christ, if ingat tilalfungi, kata sum na ke, eternal damnation siya. Nara yok siya bagat hindi siya, singan sang na, when kat ke Thanksgiving siya, ngay nakaya kat, at the same time, katin, sui kaksakin kat na, kaya kin moul sungan taga, makain na, the complete work of Jesus Christ on the cross. Unon in kofsi, sororme, kilan ka masingan. Nam na yan siya riti. Oana Ma Simusla fahk, Kutena lulafongi keik, unon in kofin moul, fa sororme liki insial. Avan ay siya tikin tres kalingin na, even nan ka na kaya glorification sila Jesus Christ. Kamitigi at ka na kaya, kaya kaso. System siya makakatil siya manors, art pump, blood nga, us oxygen siya makat na, insang karingin manors. Masikatil lang nga, manawawo siya. Tasok siya nan ka, ngon bay kala, isla masingan, itla blood, taking the, blood to take that nutrients and oxygen throughout the body, ang online God. Online God by honoring God, fully in that glorified cowl. And as a matter of fact, Celia Kitari, God the Holy Spirit, elashin God, ingin na matilad for me. Elashin God. Para, di ba may kumsibanan kamalan fell. Masakawul. Elosya kataplumin kasaw. Mawangan watin, wangan rush. Wangan eflawe. O mapatpat. So, matilad na kayo, we have the glimpse of the glory. It's gonna come in full manifestation someday soon. Nara, katuko kemakatash kenge represent wala naman ka in pangon mo ito na kaya moul lasing. Dahil kaya metlas ko siya, para ko siya na ministry ko, pati ginitakang fishing sinalitigin ako la, talim na flow ko. Na ako la singan palalal funising. Full laulia, put your faith in Jesus Christ. So what? Sororme COVID moul singan. Which signify me, God the Holy Spirit. Amen. Bangat Thanksgiving. That's the gift of life. Wangan ka dinilyak, kesmen ka talalfong. Praise God. Kulang malap, every Thanksgiving na sin, matpatawa ko siya. Kulang malap kem, maikak na siya, sinakayagat, morning nga na pamola. Tigin tres ka ladaga, usip punchline. Tal na kayo. Naladaga perela altar call, nika pray. In kalyalan la siya, inoy lang silang God, ladaga. Fahk yak longol chipay taka nagya kapon week na Friday chette na isigial wanagat nta staringan ang alit course kata taka week was alule ke shen nakatsum na ke photo sa siya. With that kata taka na tikin interest ka kulo malap tikin kamana kayo kaksigin kat ngan ay kat lema is blessings kiluti siya ma kom akfashela in gashagat kemolin nalalfung ilasha ngamda jing ale otoy la mapaske ngamda bena take notes ke proiken in fact ke aksaf luman ko makalemila evino long silan gat kada ko fakek longol siye ke fred longol lu ke set kilang ni masingan umpire man pangin pukche ko mikoya so luto da anin bell down liban met lili met lala masing age akademia ba kat atelu ba tashkenge yego muchak ta cleanse up singa ya 2012 na faran ni musing yasingal tolu ay tawula arsan choy bangon niya tamla arsan choy bangon niya ako lang kumek kunokon na sumporay panangan fanga sumporay nga pro na ni musing nga chat na
Bro ni misheng ngan alle tu ko ke cleanse up sing. Kulo lam siya. Na nge kung sumne Israel 2015, kapin 2015 matan 2016. 2015 ke 2016. Na sum intern ko siya nge. 2016. Neke yes ya. Panangan semester siya nam ke August sumnige December of that year. Na kung siya follow na ko siya ke dahil mi ko. Mabatan ko siya yelme ko tukun machingan. Nga back and forth matana nga back and forth na California. Payola. Di pa nga actually feel like tayo masya yung tayo anyway. Pangan. Kaksigin Kung ka. may siya Yeah. Arsan Cho mangan kunokon wiki gasto ko na bang niya ako lang may alu. Ay tanapuk siya pa tram. Ay Masim sige. hospital son. Ay nga fat na pa nga. Esama nga ay. It's a good start. May komedya. Katla wi kong bang nga kulo man lap. Hindi mo siya nga ngatali. Kunokon alu siya met Arsan Cho siya nga. Ala ka yan mo siya nga loy na ito na panang. Wan na pa may na namni damalel ya Japan na asum na California momsher ni shishle langi mashayak leke ya na Christmas 2012 pang Christmas 20 pa lilo ke ya na ngapang te atsu Marston tawsing analu alu shimit alu itaw shimit lan ke kisya kanya kla momsher ni shingan ngasum na pa siyang ang kat kumaga na pa niya. Na pensushari mas pensushari alalu met nang alu to ke tukun kisya kanya kla Christmas to ni singan. Ala post met ko try and bet yan na la and the look at alun tawi siya nga fact na met changa nga ka din kumaga na pa niya. But that's the first year Arsan Cho kuno kon alu siya sin chikuwa nga asum na California ta na Fanyang show siya kikas mo tawe pangil siya len tak fashioner liga. Palikat show siya etwin ma teacher lang rapat klafa shuma. Katuwa niya alu pena plan pelchingan. Wanan tatafay pena nage mas mga inanaske. Wanan ukin tari Arsan show sir lima pangan tukuyas kan alu siya mga sumara ke Christmas tuwing nga. Man kasi kata Mangit lalito na wang na pa yung matafong lege makatask yung Cutler makingat Infacl. Oh yes yung Kakulo fact si Saklo More excited Masir nga siya ka ba nangina pang na siya mataga kuminta ka ko siya online ministry Kusangan ministry ko kulo na sukyo wina ke 2012 usya na ni siya nga tamlay nga kumunta Israel nga bangon kumta kum vogin na ke Ay gidalikin po diya siya. Mutalang pangon ya ke 2012 kam ta pas to someone owns ulong man Kumisame naisat na isam Second God ba me umne refining singe kata siya masir nga fahk ba kata siya na nasinin yakin met call met fahk na siya ay mga kilena tagan ki Moul ka Ngay talaga met call siya nga suman na ki masikyang sintalikutan sinatas nga Fine na ki me siya ulak si Fena tapela kadina na letakan ki discernment lan katla kat ki masinge tarakta kum sam ki timing lan Jesus ki masinge ana da nga ka me kum sang ba kum de som kum nakalem ye why don't you go show yourself up go me work angen elmata ke timetable lan kat akyo ke fact kulo man da pangen the master nga siyak masinge siuma ba kum de ka samram ki I am statement nge ang nga na fin mo siyak siumla what's your name na kumihange I am lipan wele I am singen kasilan kat ngen I am singen flok pelani ke Moses ma silkat tapangan dali in mo kadetala katorekle in his image I am aram da kausi I am statement it kos ngen inakayekat na kulo malap kumli siksin sik matagang pa naki
Alusilum gum dara siya kita belsum lagum sham gun feast it koshnge. Bagum fakta demonstrated ki Moul-John leman. Na bagum akalimin na ki kafatoluma. Matwa si in na Israel ngin na vicinity si dalin daftodo na Jerusalem inin na losin somke. Ngay samfge nga tumugulyang dakosray len lalapin ka din na sumilengo siya. Nagatoa ni mamatoa ni Rick nge. Nagi umnagsinsiyak si ngawak nga nagi season feast nga. Kapoy naktaktak si mamram kaya. Na kumram kaya Deuteronomy piyang agal Moses. Liya kaya falok na nagi pwede si makadel pangon dalik na tingkat nga. Nasupon final Sinai ya. Ilan sang masap nga na silos ko. Ilan samam na silos ya. Ilang kung fin mo kul matol siya. Mwet wim tan kiumanan, kumeti fali ko wi. Mwet taka us Kutena ma kumot mo tonsyo na taka narapon final Sinai. Na nagit trumpet singan. Kat fini nagit fo singalon ko siya kisapta singan when longol pa masap at taka kaya. Fakla kilutudang in lane aktolu. As palal esarom pakanyang matultol. Sikyak finala. Pasien mahuguk na yok, pasra long yok. Mwet na kayo niyan aktak ta kayo losrarar kisangin. Ako mga kasamam kinaki, maasi, ugukrap pa siya dapat tapan nga naki, sites to ni kaya ko, singal doon yung singal alkos. At kiwi kiyo ukukirap pa siya nga. Man kiyo ukukiya, shufman kaya sitak, accordingly, naki, mamakadil sap ka na sila Mosisan. Na kung daga samram kun naki matlalal fung iwiyas. Katlang si kawos inita mapay kelos siya mi siya tari. Taguswat yasir o analo siya wengen finshakla. Na kung daga samram kilal fungi katlalal fungi siya siya mafakayam ngayon. Lal mi siya si fin maulyak. O ingi katlalal fungi la mwet siya lalal fungin siya kilos mi siya kadeleva eselos na yorolos. Nara, en si mga taga-gema anayin nash kasinsiyak silan matamaludut ni kamita kaifo kakumte som expose yourself akalemye pal akalemila umamenga tapan bella ka. Nara kisaptay ko siya nga mga matawa kakilya na kaya na ashkainin kasinsiyak longol siya pa utaka ki sapta si nange inu si insight na ki ifo ka chisa silta ko siya illa na pa fasinigi singal tolu si makmakataya kengen nara ngakain dupuk kata na sin daliktik nila siya chisas nara pa na ngara pasi sarang ata ka kimtawa kiya nagi kasinsiyak la dala kapen kayo kum na yung mafutin mustard mamrama Napa kasi siya longol siya singan pa siya ta ka kaya us Messiah. Napa kasi siya singa where is Jesus? Impel singa. Half brother, half sister lal ngayon. Dahil inanda na so na Jerusalem ke festival ke shelter siya naman ngayon. Papang boots ka tabernacle. Papang ilo siya iya. In gathering pa. In gathering. Kalakos le. Na pakom da fakla den mot ke mo Jesus el fraud si na pam da ka pokla ki fastolun gel megos ngen ke mo inge metlel Jesus el os fakta sel falele ki aninge somno judia da mwet mata fast tukum fali makumara an mwetsibin lang sin eteya el tia ara urek malalin lukmen panganan si mga bakya. Kaya kumara maingi lela fellow na phone nito keim na kalman pa finnetam lelal elostiyan ang lalfung ikel. Orang nga fakla elmi siya bulyak tuyang si James at James is convicted. Nga siya kalensap luman. Nga taga 2002 mdak full time. Ara na lang siya lak mesikyak kat fakla sin is very serious. Katika nilyak, pakotan lang kat,
el usina sikimasla ko. Ngan ka insom mata pange. Loang nakimula ka tang nga tang ni nga palaman nga walom nan sunutan makulukla ko. There is no way out. Dahil ka wala ka pasta sinlim. Nabane nga finpa ikay funga na nga mata sinadas nga JD. Katram nga fahk na sil na kumliye lang silan papasi dalik sinatay norela wuli ki papasi. Pel na kayo kumdal hurt, I'm hurt more than you. Papa nakat papa nga. Wanan siya papa, siya kitalik natin inmuna siya. Nara kita ka siyam sige nga rin kiyata na, what are you trying to hide? Napal fact na siya dahil mo, timetable lom dala siya na liki, purpose siya nga. Case in point, si kiyak peke, John Luo siya pa, mera teore, kana How? Nara, katape lang ako may frustrated man kat price yak kimasi. O bako tan lan ka del do siya na siya immediately. El proteki kat. Ngay tala pause kanin nurek makat pray kina ke. The whose timetable are we working on? Siya siya ke timetable lala. Napana nga folok na kimasi nga siya ni kayala. Usa siya singa na kita malipan il fahk. 1852 da ka na finan ko siya. Luto siya de lokyak finan mo. Folok na 1945 kian Amerika da ka. Kat mo liberate ka liki government ng Japanese. Dahil tena usi misle pa singa hindi mo singa. Anak itlikin kat nga son nagifeli nulaya nga. Dahil son na madahan miste. Peace treating na siya manyak na hindi mo singa. In Mashlon, matan felnge. La Israel, Donald Trump, ka Palestine, ka uye. Nara pella kum ka din falokle. Sike liye yelong ulsumla. Yang ulsumla. Manyal nga ula na misingi kat total reliance sin and merke. Na kate ngayon ang liya nag-snap nga kat kanin mga matawag magkukuyak nga Katin na kanin folok na urine kat papa. 42 square miles, liki organic food na kayo finan mo. Kasi na pangon kong kaya tam lipan nga ngay, hey, katil pangon kong for a time such as this. Kumsom na lutut lalap, may payapal, kanin mga, nga dalam siya nga siya lutut lo matasakta. Liya na lapama kumtaka, okuku nenay pinganalin, akataya kaya ngay. Katsum na kialu pasasi kay kumnong bel na kayo nga makialim tayo malituta. Magkakialim, kung nitlimi ko starya ba kung makialim ngayon? Kung kasyuk ka din alin na salalkang, sa kawit. Mun katara ngayon ang liya mwet, sikilutila siya in the fall na katiyaske motivational speaking. Ngati na kain kakay sumit, Moul-la siya pange. Nga pala, naka-force niya lang Moul-la ka. Napanangara, to follow Jesus means we give up control of our timetable and our purpose. So kaksaksing lo vaste kun lim. You turn over the keys, get map, schedule, mana kay wasang na sil. Rakam to kaya ke fason ko shal ko shingen da. Jesus tenay na sunod Jerusalem. Mayen el ka kapo pen na ke ora rek malan kat. The obedience sa lelsum na ke ko fa si kom tramram kun nga. Jesus fact na siya los pel la ka son na ta ka. Often na ko us ana si pel na ke wa fel ko flana. Shanga ko us fel shanga ya mayen nga kalwa infacl oil and fella kulu. So, kung di oya siya nga vakim ni Timekos, pastel tuyak, kapenan one man fahk, tikinel tuyak, kapenan one man fahk, mayen, kataklara makuluk nga nakatsanga ka din fahk na temot nga kumaso ye. Para kat koflalo timangan si wasa. Kat matawagin fala na Pharisee nga
katis la wallan met nge kumra la masing merat kuluk sing kumra la masing line akwaklan siya lan mwet kita wi church alu na pa ba Jerusalem ni kat alu ke Jesus Christ kat telikel lalfung ila sin mwet ana siya mwet Machivin makain so matu lega flashi katarape Pasi sa ki ash discrepancy ma kat akala na ki kasin kol ka mema ta ka nge kat ka fakla mayen katash ki information explosiveness nge na nage timetable si lash nge kat matudiyat si pushputa na ke masikyak film singe nge na payan kadinan fulok na ki kaslan kat in kaslan kat pakat tu fail mayen kat Itola chuta sifena jolla matamalut lutsi. Ekiltari toyak maties. Akmasayak lel. Parang am fahk nge. Tongerek akmasayak katala kat sarumum na rose nge nekatle. Tatena akmasayak te sipar lasho. Lavinda kosko. Trasis lasho. Mui katena isuste ki ngon. Para lamang yo. Ilalaro nga kapenaro. Talima tisa silrang ino no sin. Siya kat follow. Mwet nge katsuang na kimasing entertainment ba katsuga. Katsugan mamwet a pasway. Finne mwet si fun and mole. Makulo na sinkat. Entertainment ba. Ara katsum naki pasta misingi. Katsum naki tikin mga ne. Si push-push la aklin niya, katsuang ki government. Kakatawala pa ki calling lang kat ki pastoral ship lasha. Tikin ship lasha. Kati usapan na kikiyap makadrangan na ki malan. Na kung sam-sam kan na ki luti kikiyap. Luti si makyalami meta para nga fahk na siyume. Kumutyak na masingi. Kung liyan na pa value siya, kung convicted kayo makamliyan. Ni na napabatumuman, kung kufla siyam-siyam kayo masal dala. Kung ni siya makakamen kayo, mapa siyam-siyam kayo masal nega papa. For what? Kung may talatala maulyak, kung may maulyak, kat ala katin sum na kayo, accolades nga nakilanyak kat. Papi nakadra kay Facebook na, paliya, paano makat kang musing linuktungan ko mo. Entertainment. But Jesus came to expose. Expose mo kayo na, el mise, inakalemi, lapange. Pelsing akum saksing lara, fast na meta, sapet din mo king akum tamlalipan. Nga nikun, tamoy tanap, kikat kikanin siyam-ramin kinek. Mayan pasik yang jinsiyaw lalang Kamit maukwal Keshi penda jangal Jesus da sang penanchin met Napachisil fahk mo, people don't hate you, but they hate me because if my presence exposes their sin. Kalim si matakan ako siya, tolak matel mo, sinleka katlan breadfruit, so aklikian ko siya. Na mega tara, katfolo ko na alma. Jesus na complain ki unpopularity. Kakato. Si aklin niya kleel giltak na pinsaksing En wakil ni palalaylit, kofla wala. Kung faklay, kalim nan fela, manilda ka in-expose siya. Darkness ki makluklak ko mo. Para fak mo paingilaman nan kasi. Kalim da katari na fela, may telos lang si Losh, liki kalim siya, may nurik malalo sa kuluk. Kutena may tsara makuluk, siya nga kalim. Elvatiya tako nagikalim, mayen eltiya lang siya rik makuluklal, inliya. Siya crown may taka na si kumki katangla pa, katangla myself. Mayen, ngakanduyak ke trona, luti mo ito.
ngauchak na restroom da na fukoya ki restroom chakshake li ka kainkin elie ora du vin tron na aknas na si restroom masi fan na kasha mwet na ke moulle chuk mai wona sin mweta na panangara kele mil ta gange sham lala pa mweta langsi losha digi kalem mwayen mweta langsi makulu na pal ta kan expose ye Infacl nga pa lam sing nga ta ni me bang frok la lam sing kalem in mo makuluka te kain bukle na pasi sa nga ta ka fakla lala si macham kin nilange fakon lime tangerine mamange kat na long na konya sa ko motne na may tam tasano in pel nge si madal come clean mawuklel nge bakit po lagim singing nge en merki matana rape o yelalos nge matana en waktalikin siyen ni nge ne expert idea ki kipelal Hillary Clinton mandal pa orela ala na manakle in masap ke policy nge shifella 911 na pa mo siyang file nga la kung Democrat ka Republican ka kome ang makulo latin ay lelyak makulog siya nga tawalan siya nga kat mot ka na ke lam siya nga tol ka tiyak kaya tulayim dan ka ata na pa na nga bakat ta ka kaya nga kat ta ka hindi kalim siya nga yung gasyagat kaya makatash kaya makulo malap kalutin na wo matagal ki gospel John asikat kan caption na ki unonin ko siya la pel siya na pasyala laeng ka luman ka niluman ka uye nekitis bakit mo uyak tatamlipan klo malap sin kat ngakaksikin kat game ke Kulo kaksikin kat game pa eliket ikas lamangan na siyum takalar ki kusay online ministry katitakan siyan pa imangay katitakam dandi katliek na siya la kaslan gata tamlipan na sumuta kusray dusya na kilusya viye kalansap ni kat pa na sila kan Ezekiel Jeremiah Daniel liket Paul ma kat finte ka na ro ya siya man mwet fahk ka tiya kulukusya ula siya kina na the kitchen kumakiktoki why win the world and lose your soul kat ko sela met mayara na pyrek masenga. Convince a politician, be one. Want to be a lawyer, be one. Convince kita ka, sa kaksaksing naman, fast kun lem. Met kaya pala meta. Amen, kiking. Kita masap na sin met ngayon na ramang asap kong, suppose yung daliak pitse ko lukma ki in room naman be. We don't know. Kalam ki fako. What's in the way? What is in the way? Katsa nga, fahk God, makat lang si fahk matsaya. Mas matsi fan na makat ngadak na si Jesus man inono sin. Asan masingan, kipel si mamtan ko sosyaw ta ka na yamdala. Scribe matamalipan siya kaya nga, Pharisees nga, elders nga. Dahil kilan siya ka-cute si Madam Tatngal. Nga siyempre school vinandawan siya, nga siya sildal. Nga taka naman sige, kung naso na pangon, na siya baba siya Pastor Richard, ni Pastor Luisa. 2007, kung sinakan lape pastor si Pastor Halik. David ang som, David ang sunral David. Ang som dahil restore ilya. Pachi yung fancintan ko siya nga pengat siya nanan ko. Liki na lang siya kakiyot si Sangtang Lal, iya for forgiveness. Narata ka na si Kadinitala. We have the same mandate kaya fast kun lem nga. Kung siya we might share our rekma in laws. Kaya si sistema ko, pasingal siya malisong ten, ako sinu siya mainge, nagkikalem mo.
we aren't the light of the world, but we are to reflect the light into the world. Nakikataroingin kat can expose the work of darkness. Pamalutu chingatagan kashikat kia. Kakshagin gat, pelang of na room down lipat, lamala. Le, ikin gumulo na malap. Al kulo kakshakin kat ke. Punchline, kada I'm looking forward na ke malutututu anda kum tarila na ke may kyak na siyong kundaga kaya ka dakas makinya kat ke kalim si mga kum tram kingan. El taga ni expose ya makuluklan fela kan taga na ke mawul siya. Pero kum kulo na malap. Kum sense of urgency na ke portray mala. Already la ye ma siya wanan Faklan mwet pala nga ke Old Testament mana nalle toar ta sakta kapun toar chingan pamole la singa nga alle shui kakshin kat ke mai ket na shung mani na kes makin gat met plas ka wa ko try ke len na special singa Thanksgiving singa kati mo met lacha mongoi fashilik ta ganina sam we are being thankful and grateful every day pa kati na ke kapun trampam mal tikin tres ka nga ke met katel sa po na kes makin gat met ko try ke Moul-John. Being thankful and grateful kat kaya mo na taga ak kaya siya akas makin siya netiki pat kapelo. Iket na siya tikin treskal. Pail bangon niya ngan ke flock siya men ngai el pail mal som die priority la el foga ke flock. El bangon niya ngan akulo malla. Tai iket na siya nila pange me ko sa online ministry siya. Ako la na ke flock lame. Pangan masing wanan masyaya. Ikeklan narrow down. Ilyawn mo lon kos mam sing talen narrow it down to this is it. Ako lang nakitakalan lame. Nimit patten ni temal katil ges na siya pangan niya mapangan na nga we kulo manlap ngata ko. Nangin na may kek na sigingen na nga fakta pianga. Hey, pangan fella wangin le. May siya katalel yakin. Malan fella wangin le met plas ko try. Wangin le. Na measure Kutena li masingan no. Basta kay lakalim niya. Siap Kutena isuste kang ngan ka. Kutena li living water. Men pelsi living water singa taga wang na pa mo kay tru. Wangin. Ara tingin Pascal happy Thanksgiving na yung tingin Tanya we dignadas ngan kay wan na sin met plas Seattle ngan of course. And na sin met Kusain na kayo, especially Texas pe. With San Antonio, with Killeen, with Las na kayo. Honolulu, Kona, with Las na kayo. Lanay, ngayon shu kaksikin ka. Kaya mata ka, si Beckett na siya. Ngayon, we pa akalin nga, lima Thanksgiving Las Honolulu pa yun na, with na siya, papa siya ta martlik siya, weird mapangla pe. Ale, pura Las, kusain na ministry, we go was kapel siya Akilenos me tamlin si Wiashingan. At kulo malla. Natigin, evin pa pange kaliya nga usot finash me si mga malkan na. Nakat kat akilen mo ito. Namnasta ko katagan na akilen na nakan kumproy la. Usi pro Infacl siya we unon tigin finko. Kulo malap. Kulo mallap. At si mga tingan pa tamda Luciana. En maklo trees kan melal te yan ay kinga elementary ya. Pangan Ila wala mas ni Julia fakla wang ni lalete kumpe. Oh we pangan ni ka men. Asi siya ni naurek malan gulmatan ka siya falang ke trees singan elbang ni trees. Kaksigin gat ilo mala pelsingan ka trige. Nemam da fak. Kumpin na makulukot ay sis. Aden man kala globa na sin machiwyas nge dikin McKinsey ni ta gloma lab kita kaluman ka check na place ke tumda ka kaya ka lan pa du room dal na kail tigin gloma lab kyart luman Indiana bangen Indiana strong okay gloma lab na damda chiwyas nge damda kendi lang George ana galing kumpa kita kaluman gloma lab ke Aspelomin wikachanga kaksakin kat ki melutut mata ka kashikat nge maker Ephraim Lana is strong. Mit fin bear bangen.
Ay klawan lab kat What lang ay? ngayon siya wo katin me sham kin mangan rek maluwa pa tam dalil siya nga klawan lab ale katlang siya interaction nga kaksikin kat Nalus. pang edification na kadak ka siya. Kulo man So lang may Alaska tam dal Alaska. sularin pang May sularin out. Lamalap lipan masing wan chum daw lipan trumpet apa kum from nung gunakataya lamalap Kulo. na ngama Micronesia tignis yuli kumbang kasya ka lamalap kita kan mamawi Tiginis siya. tignis yuli ka Oh, how? Tiginis how? Tamtay bangan. Okay, kulo man lap charge naman tiginis. How? Pamela Lambert ngan aklen kumpagi Infacl ng lamalap ki kum to ka bersabasa kan tamda CB Youngstrom lamalap Prescott Youngstrom. lamalap waslu pa tamda lilchingan aisas nga luo epe aisha nga lakos kya sumalitiya lamalap amo tamda si wiyak siskak nga bange tamda Rose pinbaye Rose wakaksin gat mafakal layla tikman si wiyak ko yang epe pafinne naur lamalap tuwo every Thanksgiving kaksikin gat lamalap taga lumandig ni Scarly in we got pe asmalin damday lasmayan lamalap kita luman message siya damdal fro la lenga na kita kala tamdal kya na lamalap ki aslo uskewa in we got wala sa na nga na kulo man lap kulo ke every Thanksgiving DJ kulo kan check kulo na man lap in all honesty el alaykas na si kiba bala yok nga el met kalayan sa pel pangan kulo arsenasil kilomalap damdal kinye dan nagawala lang damdal kinye nga sam kumyak tam lipan yung promotion si Loma nga nga umrang malan fela nga dali tantras ko elli tantras ko how elli tamtay elli nga arabe ka nila singan ki narik ma UPS at wasin promotion si Rekla na nash kulon singkad ilis la kain nanak singan nigigad kulon singkad umle manos yakkalem yela pelfal kulo yakkalem kat siya bangan mga plugin nga ulla ki kayo ko nga ang siya nga tiyo min long yo ras ko nga long yan muna ki mamash kaya kulo mala andalane unso ko mga usya tamtalane makisipin kung fahk LOL siya nga men talan makatel siya na siya mana yok siya siya na tamdel orpa nagiwang aliya nga tikain man kanila kalang baka to yun kat palagin ki precious last na lanay kulo well and then Ruth Charlie happy Thanksgiving na siyum siya one be tikin chem lang tikin chem lumalap ki be safe on the road tikin lumalap tikin kita kaluman and then kinye sila na aglen kom damlel Lambert Jackson amdal si wiyash nga amdal siya happy Thanksgiving pe yung pe siya one lumalap wala katin siya wukyo Pinash kat na puay Parlom yamin mo we got Thanksgiving we siya one now damlel Paul and Jack happy Thanksgiving lumalap driving sila nga atikan malkan na ngayon na inan Rick magin talan siya ba na malan ka ata palas kulo mala puro siya siya la kumusya nagkalan sa po kulo mala mansik pa ba masing tingin kumin kan nim lan tolo fong tolo kulo mala mes nga kuflan matangit nga tlen tolo fong tolo kaya mangan ka ata skenan kayip siya nga ang ano yes nga nara that's why worship ang kung ba machimat kay meta
Angen. At kay naralan ki malan fela. Nga mo pangi kay wawit mata ko na kulamalap kita kalusan. Kaksyakin kat. Nauliban pangan mat mata ka wikat Kulo malap tikin place ka tiga siya proyengan malle. Kali kita kay nilara kay sipray ngay. Sam pe sam. Na onso ko mausay ngay mausayin kay akkalemi na siya kadin rek makun. Talan mata ka na siya. Sisak yung atin aliyat kaluman. Oy, Nairin. Kulamalap ki kaluman. Ifaisyon. Ngayon kung ko yung gas rook na silingin. Ifaisyon. Wangwat ka sila papa el vuelve. Well, kulo kita ko. Malek kita la language yung amin. Pangay population siya mga kasyam siya. Kung kasyam na Seattle Siya yung naman pasto sa ipe. Kulo malap. Sign niya na siya. Ay, kulo malap ki. Dakohan. Matlili matlala. Sisters, brothers in Christ. Kulo malap kita kalusan. Ko slip sila. Lutina fan. Ang siya takarwal tam lilipan ngayon. Bang si makatash kaya ngayon pa. Katinta ka fahk mama kastan ka ta kalimia. Kapan nga final silan ka. Tena shafla fela mising rapture siya nga sikya ka ta kalitu. Fin sikyak na kalanda ka ta sinike pa kanyang siya. Manakalimik kasi ni ka ko siya iskalal kosh. Sham later ka lash mising kadin matawa karon narrative singe nakiakot na in kasaw. Katakot na ko siya Katakot na in kasaw. Jerusalem sa Asya. Nakimawala na langkat. May wangan ngalwe. Wangan kayo ko. Katigan kapsya church ikin ngi ka purian ka kusay nga naki askayen temple Jerusalem si machmanya ka millennium temple si machamram kanyak ni. Na panang kanin mga ikatikan fatamize ki siklal itala siya katinan ni kilala fungila siya ki kaslan ka enas kalena si machamram kanyak ni. Nara mission la siya pa I get it. Pakan din mga matagayin isla attention la kumamisingin. The masima ako minloang na kaya pa katin pro with supplication. Tap na taka silang lemwe. Katitakain na usi mga may information. Makatita mga mo. Our sense of urgency siya. Nga palakan. Nga pako mowil ki nga kan namin siya. Ay penaki ay siya tol ngulay ko siya kalimila. Esa kaya si Fena siya nga misya. Naltang na sinka. Del pako mowil pe. Nawawa siya makatusiki. Paya pala. Pakusli. Ako siya lita na. Kadel tafula maulal. Esa kaya. Yelimekos. 555. Isu pasang yatol. Singal mekos lal. Esa kaya. Pangan. Limekos signify grace. Pak period si matash kenge. Nalakom fin matayin. Kayo kami som na yuring kat pray na sil. Ngatang torkas-kas. Kainin noya na kaywan. Taka na sik nga nito la. Ngayon na lang taka limdalak na sil. Lapay. Jesus Christ ilbun kulo si fan na din kat. Taka misya tukun lentolo el maulyak. Now makipayapal na siya. Lalalfungi mo kay fan na. Pausi mo na siya. Mana kayo urik siya yung manalan ka sila. Additives pangan. Wangan Jesus Christ plus. Misya molyak lan lemfin saksing siya matahil kel paulkat lang. Napanangarata ka na si Kom. Katinitala. Pangan masih fan na mga kum. Ini na naske. In mausi. Mol mapatpat. Nga kum hindi rejecti. Wangan siya makuluk nga kum rela. El tia kanchiya na nakmanas na ke. Sayan ka keep on rejecting. La el nagami siya molya. Kadin lalalfungi. Para Paul el fahk ke siya koren sapta siya. For singalit kosh mo. Nga siya takain peptay si mwet. Nga takain fahk ke pengusing.
napangan makataga kaya. Infacl kipengwashing lakom de mongopik, kumsomnoron me, priest ke putsi kenlan Catholic kam tuyak tal ki spinitawi ka church. Lalalfungi mga fana ke Jesus Christ. Fin lalalfungi lasha anafutin mustard che, can move mountains. La struggle for ya kumashkean, musyeng pangsing ito ka na si kumin lalalfungi kat papa. Ke Jesus Christ elda ka orela fullness sing para katagakatay ke son. Man son elda ka in fact shipenta ka lan Jesus na fail. Having said that, pasage kasta ke proy, kung proy pa na kaya ang masuyan, la financial situation la siya ye fakya, la merit la siya ka tumor siya ke brain la siya, ka sisya siya ke manos, ka nake ankle ka knee ka kidney la siya fakya, man nga pasimit ma dahil mamisya kidney la. Natukun fak tolo ng kidney la ka inesta biopsy, laas cancer ke molya kidney la ka. Fakante kaksyakin ka. Pelpas nga kakansintan kia kataliktik nga dalakan fast kia. Apakotin nan kat. Usya na si kandila. Katapelkin. Siyaw, kadin siyaw lam kui. Kaya siya sisinsi. Happy Thanksgiving na si was na kayo wa. Naknas ka taga ni Pray ke Belsing Kat kilo malap na siyong kat papa. Kaya kung awiya mo tanin siya na masiwas pa ilong. In si feel ba na ak esma kanya katla asin kenek so fun na nagimul siya makatakot na ken. Nanak mo na kat papa. Dashing ka chakli kikiya panel siya kuluklena. Mataga ke kainin o yela artificial intelligence ka private sa ta, ka luti sa ta, ka fakya. Naknas ni metuin kain, ikesla, kalmean kastom na siya, nakawa. Tufe. Isla may lash, nakiaoya nakawa may usi, mas nakimanos, oya nakawa may pengat laliki, inganik siya waspay. Esten siya valet lash, siya vileng lash. Kasi fena kaksyaklas. Kat nga siya yung kat papa. Kadinoy na David. Siya insial mamasal-sal lana. Elitalan si fan na lesum na we. Ingan siya kyak nakmanaski. Makuluk na kayo wal kanaos na kaya patsiba. Kanaki salalala na siya urea. Kum na naknaski maingay kum restore niya. Siyete, ekla na siya. Emat kuya siya kayo. Naknas continue to bless us, kat papa. Layla kalang pakoten lom siya silan ngan madalamin wikat. Ke Thanksgiving siya naki matatap na dakalom. Ken win na dum kat fakulo. Amen. Nawalap, siya unsa kong insang aksafye, insang tapok la faksilal damdal ani ngayon, kitalan lash ngayon.